Whakatal whatu le nei as whareile se whapoponga o tala mai Australia hara Radio Samoa. Ua tuina mai sala pata inga mai sui re soi fua malalo ina New South Wales ma Queenslandi, mō tangata ia se tete, ia whae tete, ina ua toi wha mawina fo i se tasi wa awhia le misela mai le whae tu i se sifo sini, wha pēr malamalai pa lele le Gold Coast. Ai mai le soi fua malalo ina New South Wales, o le tangata lena malanga mai sini mai se malanga mai Vietnam, ne olo o pepesi te le misela. Wa fautu ina so stasi sa iai lunga o lea whai ngā malanga ma awhia fo ino fuanga sa ngā iai lea tangata ia wa ai ma le tatoa pe iai ni aunga o le whamai. O isi no fuanga e au fiai le Family Doctors i Berala na ngā iai lea tangata ai Queenslandi wa fautu ina le soi fua manano ina o na tangata ia sira fia o se tangata e a fia le misela sa iai le Gold Coast e au noma so nei lolo o a fia. Ai mai o so stasi sai lunga o le whainga malanga le Qantas QF 5 mai le malaiba ane le isini anga i le Gold Coast, le ana tau nuu le awhareiwa le poles to a se fulfitu o Januari, fautoina ia sira po iei ni aunga o le misela. E a fia i tangata i le Faiva, o le tale, tafo le isu, mangeso i le tino, whapea fo i mareti ngā o mata. Wa whaari manino le teutupe le stete o Queenslandi o David Janetsky, o loo iei nei le stete i se tūranga whaale tonu i lona tamau ainga, ma ua o ana ai tā lafu leo o atu le fast food wafel tangata i te tonu o le tolu tausanga, pe a whaatusa i le tūranga o iei nei, ma o se tūranga maua lunga tere leo ai tā lafu. O loo una ia le maloina ia whaatu mawina pēla na folfolanga na whaia, i le teime o whainga pālota ina ia whaititia ai tā lafu, e ala i le toi whetuna inga o unanga. O le aita alafo le stete wa ripotia e ono o atu le rua se rau se furufitu te si marewalu piriona i le tausanga whare tupe rua wherua walu, ma watua ia le whainga malo le vaenga wha upwhai le leiba i le nā tia o le tūranga sa o lo i eile tamau aingo le stete i le teimi atoa sa tūra i mai eile wha tontonu wina o lea vaenga o Ausitalia. Mo wala awai nei le teu tupe o le stete na ia sira tutoa i le tala whaatatau o le tupe na ia toe whaale leia le tamau ainga ma ua whaeroa fo i le malo o le a tangtanga i fo i a wala e whae titi ai tupe alu. O le tai aona leilana tupo i se whaalawlawe le whae tua Collingwood i Melipone, whai mai wa tau fia i le wharamai talavou e to o lua, a lo tau sa i dia le tangata na ia whaongaina se whana i rea whaalawlawe. O tala mai le Nine News wa whaeroa ai, na tawhana ina se kulupo talavou i Palmer Street, po le tasi le wawao na reina, ma mawai talavou e to o lua ua manunua, se furu rima ma le se furu fitu tausanga le mātutua mai Collingwood, ave le wharamai mai tinga ina manuanga. O lo wha awa urso e suenga leo ma tarosanga ina nisi a sira whiani whamataranga ia whesosoni ane. E tō rua ni iwa mōria i le whaori mai leo o Saviri po leo e leo whai ngā ruenga i se tasi o mga ala pisi i sini ma na mana o mia i le whai o ni ngā ruenga la vea i se tasi o malo le malo. Na longo ina leo o malo le malo e tō rua ua awhia e ta i rua spu lima tausanga le mātutua na anga i ese mai ma se kone seti na iai Newtown a e tau mai iai ni ari se tō tōru o awhia se whese se inga i Onmore Road po le tau le se furu tasi le po le sururu. Ulo fita ua ina na whao ni mai la tau ia i leo ia to lua mai whaisi tinga ino monu anga o leisi ma o loo i le wharamai e o mai le tau na leila. Ua pu e leo se ri e se furu walu tau sanga ma leisi e lua sepuru tau sanga le matua mai se whale mascot i leo au na nafi. O le tau nei na whaeroa mai ei ua mōria i la ua i le whao lima e re itaria ina le tala i tua mai tutura i le so i le whaamsinonga i Downing Centre. E to atasi o lo tau sa i dia pea, ma ua whaafitai e leo mōri mauna whesoso ni ane, i le su e suenga, ma lo wa ai nei i leo i ata le CCTV, mō se whesoso ani i le lato ngā luenga. Tara muri, wa lapata ia tangata malanga i le whae unga umi o le vai aso nei, ia no fosira fia e ono iaini whaatuai ma suinga i whai ngā malanga, e meisei malaiwa alele te tele, ono o solo te te o le a whai a nisi rau whai ngā luenga i malaiwa alele. O tangata whai ngā ruenga lo whai ngā ruenga ina le company e le dinata, wa amata i lea sōna anga i ese mga ruenga mo le tai whai tūla, i Sydney, Brisbane ma Melipone, o nau se mata upu o lewa foi o na whaatala noina e whaatatau lawa i tutongi. E ui ere a whiai a unanga le Qantas i le domestic, e whai mai company wa alele lo iei waenga o whaatulanga, mo ana whai ngā malanga wha malo mai le malai wa alele i Sydney.
Pei tai wa tā ua o le aono yeini a fianga i isi au onanga company e pei o le Emirates, Singapore ma le Japan Airlines fa pe foi ma le Delta. Ua tā ua atoa le tausanga o whaatala noa pēr le mata upo tangata whaingaluenga ia pei tai e le ia i lava se tali. Tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso whareile tātou whiro i fo i le vai aso whau manuia tele le whaaiunga le vai aso soifua. Tasi lima I watolu amo Radio Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID is fluiva mo I lātou es fuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald a manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo e au kilani. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telewishi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lole Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo lo fai la Samoa matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Lo
E ole da, lo ua lofa i la usap boa matalas. Ai ala peangi mai se matangi se momori atuai. Le dei boi vaenga o le tutua o faa o wida ale si ufongo Samoa le radio Samoa sfulima i vatolu a boi au kilani. Ia male pole kalambe. Nganga i fo Faiva o le atunuu. I le nei as fareile wa walunga i ai tiute ma Faiva lo filima o Samoa. I tawhai fio le lalulangi. Ia e mwese lavo i nei New Zealand pe a whai tutusa tātou taimi. Ia maaso foi. O fo alofa atuai ma wha tālofa. A malole soifua manuia. A lo foi le langi matafi. Ma le wha moe moe. Ia sa manuia le tai au ina ua lausu foi le atunu il malei fo mai. I whanunga le lei ngā ngae ane o le la. Ia ma tātou usuloa. Ai leo le wha pōruru lava. Ma pūroa ia mari e afu. Fatalofa i le pa ia lasi o Samoa. Natu o mai ona fola le fala i le tai au. Ia māti ati foi ia le pāo pa ia malu sautua fafafa o le atunu ia i la tau na mua mai. I le sunga le ria wa o ia te whai meni malona au waa. Ia se ia o mai fo ia tia manisi fo i o le au whainga aluenga. Ia ai tau alu ngātu eleftelenga fonga mua o le vai maunga. Pa o le tō wha fo ia se umanu Francis Ioane lea ua whai uai ia lana tautua le nei fo ia sfareile ia tālusi o le amaduia a malolonga awa o le weekend umi ia le whai unga le vai aso e umi ona o le aso whanau Auckland anniversary i le aso ngafua o lo o mua na ona wha manatu ia te ui ia o wai fo le na aso malolo ina ia sa ili matangi bisa ili malosi e to ya e fa le ai ia ngā ruenga ile asulu o le vai so fou ta ia tu ia le tu o lo to soifua ia ma se malosi fa ftai le tu o le nei aso o ava do le lei o ta tu to e feloa ia i lumo le du ai le o tu o le du feloa i fo i pu o banu ai le o pu e o mala ia wanga le lei le tua ma le fau fusi ai i tātou o le fau le malo o le alofa o le tua ma lona wha maoni tau muli i a te oe mau ia ma wha tele ngese ai lona to sa ai mua lava lona alofa ma lona anga le lei ma le alofa muti male mo i tātou o lana whanau ia ta lolo lapa ia i sa ma whainga o le atunu u le tāwhatolu o le tātou vānu nofo pa ia ma malu wha le malo o pa ia fwoi ma malu wha le atunu ia ai matua le tuu ia te utou ia le ngā ruenga pa ia le tua ma le au whainga ruenga o lo whafonga mai i tawhai fia o le lalolangi ia me se le nei atunu u fwoi o New Zealand wa vea mo tātou a inga lona lua as for reile le nei ia o le porkalambe masani o ema le tulafono ia le whaua anga i mai le saha o le fionga le li satini o le tama a le atunu ioi se tasi o alu mata me whanau le atunu o le tamale i o lo tautua ia maisi fo i o le tōtelo i latou ia li mutu mai tai i le ofisa o leo ia po le malu fo i o le malo New Zealand le sunga i hatu manu vao siki a siu te o matabu ia le o mafuta le so ai fatalofa ia te o te mamtina matutua e se teimi ia o na fa mai atu le fa fino i le fatalofa le wa fi mai ia le fionga le li satini fatalofa atu mo le nganga fa lalo ma lo soifu muia aftai le tu te mai lo soifu o tatu e fino i fo i mo le nganga fa aftai lu mo le tu ma lo le soifu muia i lau fionga sa ve polo fionga pesta ia va pe fo ia tata wali swasala la ni tu la le fiafi ia me fo ni tu la le fiafi fa felo i ma fa talo fa to i le lo tata tunu ona pa ia le tu so la va se fa ta fa to la ia me se fo ia tamam tina mat tu asina sino le tata tunu lo fa ia le fa vol tap tap ia le o fa valo filimo alo ma fa na o le tata tunu mai se tata pa anga so la va se tu ona nei ke lo pe ma nei ia tunu ia me se fo se tata tunu i Samoa malo folau malo fo ile tau ata fa tele tu o lama fai fo i fe au manga ringo ni vai asu ia o le vai ko le ai manga ia melka wa ba di le va le nga fa tele na ia o no lo anga le le tu ile tu langa o le talo le tau ia ua fa pena fo ona va ia le sulu matungo fio le la ia ma
Mai ele na o tātou fo le mana o bia le tāu o le talo le tau e o lava fo I me ola. Ia o le tau ia ma meo la au to ma lau le ele tau na whasusu le te mia pangale o tātou. E ia le winga whale nā tura fo le ro tangata e sa ia te mi uma ma whai tio ma whaasea a bevela wa le fifi kele a maluru fo o fa pena lava e no fionga le sa ele maria vai fina ngalo wa ia e fa tele tu o ma tu fo I a o lo fo le maluru o ma nga ulela ia o fo I ke mi la io ai fa tele tu e mo I lava le tele lava o le pisi le nei vei te mo le tau sanga lo va ia pele ma te ngo fio le tau ia o fa linga o fo linga va ia le lo fo le tu I sio tatu tunu ia pangalia o ia ele manga ia ka o lo ku fa ku pula ia so linga tu fo o lo fenga ia mertatu tunu I nei vai te mo tau sanga ia fa tele tu mo pele malo si tau tu ile tunu tunu malo sa no fo I fa felo ai fo ile tunu ia a o le fo tu la lata I le a e o onga o a ni vaenga o lo anga ia mafu fonga ia mani fuanga lualu mamau ale matanga luenga leo ia malo to ofisa ia a o la lata maloloma ia le toi fo iato le whanau ia o onga. Nā lia le tua fo isa vea e iai fo I whaafita auli pe au o I na toi amataina ngaluenga le whanau o onga le whanau te long o le vaenga mua ia mana tua tele o nisi o whaafita auli e whenga I ma tamilea e ia onga ia o ve singa hoi mafusu anga I le vāo a onga. Ia ele ngatala I tutonu lava I o le a onga, ia o isi a onga, isi a onga. Ia o le taimi fo I le ora tausanga e tele ia tamam, tinama mātua fo I. E me vesi tutonu o taalonga alo ma whanau fo I le fai I le weekend up. O isi la I o lui tau fo I le lolo tāpena pena I le mtanga luenga. Lua, mana tua fo I. O le si lea taimi ora tausanga e tele na tele I alo ma whanau I ono a fie soli ngātu la fono mata ngā alo whai e nisi. O le unga na whamtalanga sa vea. O le tō tele I o lau wha sema lau ami o wha le mi ngāo le alo la tō whai e rwaenga whai le o wha taritali luma wa onga. Ia e wha se ita mai ti tono ta vale. E tele la na I wha fita uli. O le whai lava tā pena I mtanga luenga leo leo. A e talo sanga ina ia mātua ma le a onga. Te tau ana wha so ta imtanga lunga leo leo vanga whapea. O le tō tele fo la koe pisi rau wala, sa vea? A leo pomoniana na, a teimi te amatali ai ia o onga le whanau o le a whaisi pisi. E le ngatane na, e ai fo I whaafita au li lawa I vai te tonu a inga. E wha tupu la ia, I le taimi fo I lea e lea onga. A alwa inga mua lo vai imtanga lunga. O lo iei lava mātu o lo tu una o whanau la le fo sumar whatau sanga I tonu o la tō lau mamota. E iai le si teimi e mai e le whaasea fo I le lea onga. O no nisi o alo ma whanau a ku lea onga. A lo iei manu a mai sa wanga I tonu a inga. Nisi o alo ma whanau e le o le lei o na tāpena ina. Ia vanga fo I wha Peritania o le neglect po o tu la fo ina a inga o le e sera kunga ngā ku la fo inga fo le o kuri fafu. Le hai o le lei o na vai o lava onga o le whanau o se e vai ia me se fo I tau mawhitanga le whanau. Ke lei o na I whaafita au lo tāpena o le sile vanga lua tāpena I mtanga luenga leo. O le o li imita mai tai o le mtanga luenga o lo I lea vaenga le vainga wa onga. Whaia por kalame mur songo le mu o le whanau I le ngata la vai e to tono lea onga. A o whafolo la tu sisi o manga masani. Ia o le si vaenga. Ia o le si whaia vanoa leo o mtanga luenga leo. Ia e whaalau I loa. Ia le mtanga luenga leo o se ngā luenga e fua I whanau. Le alau tanga ala a tausanga whai u le tausanga nei. Ia pērao no tau o le taimi o solo. Whaaftai le tua o le ala o toia e ia o ngā le whanau. Ai iai fo I whaafita uli. E iai fo I alu I tau. O le a whaafsanga I malumtanga luenga leo. Pea o ina toia e ia o ngā le whanau. Malo whaaftai o le ua ta amata mea tu ia o onga. Walanga pe o le I oi mata o le amatanga o le tausanga. Wa uma ta whaonga. Wa uma fo I e vanga. Lea la a ngai I le whanau I le lotoa o whale a onga. O wina I le poto. Ai e le au noa ma whawhita auti. Wa I le la ma valai. Pe
pena whape ia le tāwhaunga fo ele nā tamatiti peo le e sauna. Ia po le taimi atoa lea, sa saua ina ai, ia manisi whaalawe lawe. E te ia whaiaonga, ma whaolele wa mapuna i fo, i le taimi o atua, i le whanau le aonga. Ai le porokalame sa mātou whaia i le tausanga na te neimo na tu atu, o le Pacific Wardens lea le whau ward. Sa iai ia nai tamam tina fo le ua le o toe whainga aruenga. E mwhauna o i le tai au le teimi usuai ia le whanau ia onga. Whatasi fo i mo le teimi tu ua ia onga. Nau na fisosoani le ngā ruenga wha ia onga. Ia, mai o te tonu fo o se mele leile na e mawhaiuna toe whangu ai. I Pacific Wardens fo i lea i pito nuu ese mai tu malo, ese pe o pulenga wha i tu malo. Ia e fisosoani e fo i le ngā ruenga whaia onga. Ia whatasi fo i li malu o le malo. Ese le tau o vangale we tau. Manatua o tātou le ngā ruenga so whatasi. O lo tātou ngā lue ai. Tanga ruenga le leo ma tātou Pacific Wardens. Pea ona e tāua. O le sile e taimi o le tausanga e pisi e fo i lātou nei le vainga o whanau lungor kolosi. O le sava vali le mana i whanau fo i le enia lātou ta vali sava vali na o i lātou ainga. Ia e fo ilan nei tula. Whai o e fia a wai fo i le i se Pacific Warning i la tau whai tu. Te le ava no. O i sau so soani. E moro si le fia le tunu. O ngā ruenga lea. O ngā ruenga i ofu fua. I le tutongia. Fo i le volunteer. E se la le tau o le vainga lea. Ia. O le mātou tila nei tau sanga sa vea, o le ua sau i whafo ia whai unga o suenga ma o ngā le whanau. Ia, o le whautuanga lava ia i mātua. Ia lava papale ma lava lau onsa. A whai ua sau kongi o le atali ipo le a fine ua le a ua ufo ila lātou tau mawhainga le nātou sanga. E le umai ia leolanga ia. O le fo ia mai whaingi kausanga. Tausanga fau. Ia la walo on sa. Tātou whaafta ia le tua matalia le tamu whainga wo ia le whanau. Nisi o whanau o le ua whaewina i ar kurisi. Leo le tausanga mua le nei tutonu lava i o ngā ruenga. Ia o universite. Ma nisi o ngai whaalau tele alo lātou malamalam. O nisi o whanau o le lātou sanga munumuli le nei o le kurisi. Tausanga fau ia o na leto i ei fo le kurisi. O nisi fo le whanau. Tausanga mua primary school, tausanga mua le intermediate. E se la le tau o le ngaluenga fo le whai e mātua. Wai mana tua sa vea. Te leo vaenga o lo o mōlia, ele te leo mātua. Ele matanga luenga leo. Ili sauaina leo le whanau. Pe a whai ua saule whai unga le tali o whai unga o suenga le tausanga. Ele o ausia se vaenga na mo iei mātua e le tau mwhainga le whanau. Mana tua. Sa vea mara whaafonga le tātou o tunu. Ele tutusa uma malama mato mai o whanau. O le sta mai titi sa vea e le lei e le whangaino na au le whaingo ngā ruenga whatino. O le ska mai kiki e le lei ta alonga. Ia o le sta mai titi e le lei e le pengi male api. Ia paala whautuanga ave lau lango mauna i le whanau whaamarusi au le whanau. Koe kau mawhai le skausanga. E se le tau o le vaenga lea. Wai tele o whawhitau li. E ono tutupu. Pe iai se vaenga ua so na talafo ini whamatalanga i le whanau, ia masawa ina i le whanau. Ia e tele la vaenga i ono awhiere ma fo le whanau. Ono o i le si vaenga. Ia whafonga mai fo le whanau. Ia malo, whaftai fo imo malo longa sa whianga iai. Tau mwhai tau sanga fo. Malo ka mwhai la tau sanga mawai atu. Ia re ni tau sanga. Ia, koe whamarosi. Le fua matare ni tau sanga e le umai a avanoa o lo maua whaftai le tuore nei e tunu. Ai peo le si le vai. Te leo whawhita uli. Te le soli ngā tū la fono. O lo mōri e le tunu. I te tonu lava i e ainga i le vāo mātu o mawhanau. E haafia ia o ngam vai. Malo whaftai. Vai teimi fo le nei o le amatali o le tausanga onga i lau whiunga le li satini. Ia e o tu iai ua pāre paketi. O le lava le whasoa. Tasi le mea e mafuai. Ia on tutupu mai whaalawe i le tuua i le tina i le tamā. I kupe. Ia whai mai whai ka māla kō kia. O e ngāre ngā waku i kupe keu. Whai mai kia. Oi! Ia kupe keu ke whai mai ai sau pepskale. Kim sau pusapia ia so uma so uma. Le ngā avak. Le lau a e ka onga kamaki. Ai lengi se vai lengi ia misa loina. Manatua? Family violence. Manatua. O lo o iai feso soani. Tala noi le aonga.
tala noa i le aonga ua le lava le whaasoa. Mai pe i se vaenga i ona maua i se fesoasoani mo le ainga. Ua kako ke vevesi. A whai o i eini off se tōninga tua i al whanau mātua, se whao ngār kausanga ni. Mai le whanau la i tile ua tu kolisi la te whao ngaina. A fifo ina i se e tōninga al whanau sa whao ngaina, a le aile umar kausanga tausanga muli nepo, tausanga lua long koru, whao ngā. Ua kako ke papole ngisi vaenga. Mana tua o le tā ua ia mau. Ka ko wola e te tongi ua au mai e le tua. Ai le ole ola le lau stau la wheka la kongi di masela kala. O i olo o tupu ele telo vevesi a inga. Pe an tata usa vea. O tupe o isi a vaenga e tele na vevesi a inga. Ia mau olo i le vaenga ua whao li mai le tama le tina. Po le tina fo le tama ma le whanau. Lona winga la. Olo o tele ia vaenga fo le mamatanga luenga le malo mwhala papato. E ono mau se sosani mo o e male ainga. A me se lava le tapena ina o le whanau. A wala ke poli. Wa e de o le neia tunu ue aver wha mo le whanau. Malo. Sa ili se sosani. O la fo i le Department of Social Work and Income Support. Anga i se emergency fo le mo le teki nei. Ia, e tā ua vaenga o lo whai lot. Ia, o la tā se atu nisi o mata upu te manatu, e tala whia ngai o na tātala noa fo i ma whai loi le whungatia i le nganga i fo Faiva i le so, ia, ma le tāpor kalameo, o e ma le tūla whono. Whaftai se vea, i le neiva iaso, ia, o lo va ia per whaatuputupula ia o nisi o soli ngā tūla whono, ma nisi o vaenga o lo o atu ele mtanga luenga leo i e lato o lo a fiele ngasi o le mafau. O le silia vaenga, o tiro lava uia e le vai aso le nei. Le misi lava se aso le nei vai aso manisi o whaafita o lo a fia i lato wa a fia i le ngasi o le mafau. Au a vea fo ima vaenga wala matia i li saunga le mu o li imatamata i o le mtanga luenga leo. O no nisi o sauwanga e whaatino ina lato o mtanga luenga leo. O le whautuanga lawi o tātou ainga. A whai o iai sesio le tātou ainga o lo mou e ngase o le mawhauwhau. Po o oe fo e whaafonga ma le whiawhine nei. Whaamona mole. Wai e tātou whala au e te tau wā o na usta ia i le taimi te tau o na inu ina i e tātou whala au. Sa vea. Mo le sila vaenga. O le whaingo fia ia na fo le whaafita au li la. A whai fo e te sila fio isi se o lo ainga o lo whaia o lo whaaleanga ina mea tō tina masa wainga nisi. A wakako ke kuufu le whape ono i la tōlo e ringa ngasi o le mawhauwhau. Ona le vilia i leo le matanga luenga leo. E te tau wā ona whaasota i matanga luenga leo. Ina ia mawhai ona whaasota i matanga luenga o le soifua malolo ina mo se fsosani mo o i male ainga. O le si vaenga o lo o whaatutupla i te mine nei ia. Ua tō tele la tōlo o whaia le vaenga leo le ngoi no Tawali. Lua, wa le ngoi i Rakawali. Ai ave ngā le numero of a number plate o le Tawali. Wa whai i se na number plate. Whaamole e tau so ta in tanga ruenga leo. O le si manatuono tilo lava i whaamumunga le aniusila. O le Kawale leo le Toyota fo le Prius. O le sila Kawale pito isili o na whaingo fia o na ngaui i na iniusila. O la wala whautuanga le tātou tunu. Wa aise no whanga i tono loma o te whaapaka le Kawale kam whai o i paka la wala lua. E se le tau o le vaenga leo le whai o se alam fu le lo le Tawale. Tolu mai taua. Wa aise insurance o le Tawale tau na whai. O le sila vaenga e pui mai oi mai inisi o vaenga i ono atunga lue lo mawhauwhau. Wa anga o iar Kawale le isi insure whangata i o le vaenga le ai a whaingo ia ala insure. E se me ke pole mo ia walu me tō tino. Ia ai mautinoa e te lele fsosane le insure mo mua. Mawar Kawale o leanga e me toe whaia whaale le Tawale. Ai ale e te lele vaenga i ono maua i se le ni le insure Tawale. Pas Kawale fo? Le si vaenga lo vaia e tātou wharkalapu sa vea. Na iei ni se wharkalapu lena tāpuni al mtanga luenga leo. Wala tua se singa mtanga luenga leo i wharkalapu. Ua whaisi to a telo tangata o lo ta whao le wharkalapu. E lo i aini leo whaitu to apo ni security cards fo i ni ka uka ko le skulaki. I tu tono le wharkalapu. Lona tonu. E le o iai le numera malengoa
o le tangata o lo puleina le tau e tātou fo le o le hanga duty manager mana tua o le si lea tu la fono lava ia inga o le tu la fono mo i lātou e whaia wharkalapu e te taua o na iele ngore tangata o lo o va ia wharkalapu le pōlea i lunga o se vaenga o le wharkalapu ia i loa ni tanga luenga leo e iai ia tātou pepa fo ia le laisene e ka kauanga ia i le laisene pepa ia le laisene i lumba ina ia o atu le tanga luenga leo ma whai ona lātou tilo ma lātou whai tau ina wha mautinoa o lo usta ia wharkalapu nei tū la whonu o mona wha tātitia mo le whaia o le aunanga i tūna wharkalapu o lisi vaenga a whai ke sira fio whaisto telo i lātou o ona nā i tūna wharkalapu a kaunga whaisa fufanga nai leo atu le mtanga luenga leo aku mai maule loko o wharkalapu mauna mo li ai o ilo le usta i o tū la whonu nei mana tua sa vea mar whafonga le tūnu manino le tū la whonu e le ma whai ona e te whatauina le awa malosi i se istangata pe a whai uoval ona lua e le ma whai ona e whatauina se awa malosi i se tangata lai titi maina e mi se lava mana tua e to te leo alam whana usfuwar kousanga e pe i o le kingo le lusunma kousanga e te tauna tā pā ia se ID fo le mai la to po se lai sene po se tusfora e fa mautino le lei o lo o te usanga e te tauna tau ma faina le ava malos o le sila le vaenga a fete sila fia o lo i ai se vevesi o lo fofo inga ya kungi se fai se vevesi le farkala wa tauna lo ngom tanga lo ngalo o ma lo si anga la vai fa tu la fondo i le matanga lo ngalo le o mo una fata ati fa mamla mai na tu la fondo inisio vaenga me fai ona tapu nei na i mtanga lunga le farkarapu e ala na fetu tatou fautuanga sa via o le manu moni tatou farkarapu marta o tele la tunu lo tafawai walanga e tele ana la matia e le soifu i la tau ile o tau mafaama i la tau lo atu tafamu la tau ainga pe a fai o la fa tamala o lo fai ase singa mtanga lunga le lo ile tele tatou farkarapu ya fa mautino lo usa ia tatou tu la fono e o le si vaenga o lo fatu tupula ia la vata tu ta vara la vea le te tilo atu le ia se la ve o i Gisborne e feolo la to le na manu e peto fa le manu o tingaina io o la vai tonu au kilani o le wa maka ko e fo i merto tele sa vea sa fai malo longa wa le to e a o le asolua o la fautuanga ia fai le mulu sa e te tau ona fa i te le saunga le mua o e male pasisi ia e maisele lau tele o e ke vave ia e masao lau ta vale ono la pia ima ma la matia le soifua ma le saunga le mua o le si vai a o le lavan manulunga ia to e faisina manulunga e to e fufu to le stanga te avel taba o si fu kanga to te le tato tunu ulo te lo le o fa malanga tu o i pukikoi i le taimi le nei o no lo fa kon seti o le a si so lo Fiji pa wala fa tu anga ia a le mulo sa mai mo ki ngoa sa ve man fa fonga la tu ai fo ni bet o le ha fa ia polo kanta luenga leo o na mo ti no e to tele la to tama fa ina le ava malos e ko kele foi le ako su efisio o we ke fa ka wale o nga o te fa to le stanga taita halupe o e whawhiwhia lo wainga ma have a good time ai whai tete fo i le ona e tele fo i vesinga ono tupulu wainga le le si wainga o lo whatuputupula i e pere whangai no le lao malos la o malos i re o le stala i le taimine nei o la ulawa whautuanga wha mole Samoa whai e te si la fia o i eise si o lo wainga i tutonu o lo lao po lo mauta o i eise whanga o wiki popole po se fanga mea ka alo po se a wai kere lo ki o pelo mai te o wata tauna e fai se fofanga a fai le usta ia a beseina lua wata tau wana e William tanga luenga lelo e lo so fai kala a fai o nga luenga lele i ne te wa a fia e molo ai ngai vaenga i lo na wingala e te tawana e sila a fai ki sira fia o i se fanga i le tauna ia i lo la polo mauta o tonu faso ta ilmtanga luenga lelo o lo vai al te mine nei le to tele o la to pe o fa ngane la o malos ia e fa tino na ini so so ninga tu la fo no be se be si fo le va o fa nga wo o ainga o kengi la wingala ia it's ta una e si to so ngole mo e mo ainga ia malo fa te la le ta wo de ia ta pule o le ngas o le mental illness lo fiona le satini
a fai e tele vilia ia leo po le whalemai po le tulanga. E tau na vili mumu leo. A pe a fai o stangata wailonga fulele o lai ia ona records ia maona whamaunga i le matanga luenga le ofisa o le soifua maloloina, le mental illness department. Awa, o tangata nei e le i longo fio la to winga maama. E a whai elea, o lo lea lofa fo nai le pui puinga o le saunga le mua ia. E maise o sisi tangata o le ainga. E ono wabe ita le tangata lea. Ia mai unpredictable fo le leo na winga. I la vea ai, sisi lava o tātou, lava ai. Mana tua langa o le tūna whana fōlu e le timine nei. Whatua ma whai a no atu le mtanga luenga leo leo. Pe a whai ua iei se soli ngā tū la whona ua whaatino ina. O le se tala whata ita isa vea. A whai a ngā leo leo ki kelea i le whale fo ile le matau tala ia te ia. Ie mo ia le se me pole wau pe ua masani le ainga. O le taimia e a matau na whaatino ina ini si anga yo inga. Pe o le whale anga ina o mea whale, whale anga le ta vale, a wha makau si si o lo ainga. O la o fautuanga. Wa te tau waona e wili le mtanga luenga leo. O wane i whai ai lo to mai. Wai lo i tātou o ni fō mai o le mafo fautu lo. E o fo le mtanga luenga leo sa vea. E leo ni fō mai o le mafo fau. Peitai. E ma whai ona wha atino ngā luenga le mtanga luenga leo leo. Ono o iai le sori ngā tū la fono. Ona ma whai le ona wala au le mtanga luenga leo leo. Iai la tau o fō mai o le mafo fau. E o mai e whaisisiaki iai la tau le pe awhi o le ulo kaina le mtanga luenga leo leo i tono se la tawai. Amina sa vea. Pe ave fo i oi lea i miro mo po whetwhare mai. Ono na winga la. Au e te whaatali nge ki o kuai. Ia, maana ia. Veli le mtanga luenga leo leo. Ka akia i oe au mai i la tau le tali pe o mai pele ai. Kupuangi i pefia. O mona e tapa mtanga luenga leo leo mo se sosani. Ta ua tele whaftai lau whapanatu au leia te au fo ile numeral na o le health line. O le oval se lau ono tasi ono whapipi ile numeral na ese le ta ua numeral na e maua umai lava fo mai leo ia masef sosani mo oe ile valua lu ole fo le valua po mole yo ala mo le sosani mo i la tau ia o le silea fautuanga lau fiunga se veu lau talo e tanoa o te popole va pe o nei le leila u tautala fa Britania ia lau whaongala wa ia te tau Samoa te whesilingia i la tolo tanina telefoni i se tasi mawhiona maana malamba i lau ngana e te tala no i e sir tawol vaenga le wa pe o le silea vaenga e tuta i ai i ar tātou tunu ufu i le mai le wala wina o mtanga luenga leo o mtanga luenga fui mu o le mental health o le mawhauwha mo fumai o na yele pole ngai le o mawhaiona malama ai e fesili ai i laua ia te taulawa ia e mawhaiona e fesili mo si tasi e mawhaiona malama i lau ngana e mwhaiona e liputi e ni vaenga lo tupsawe ma lo whaftai ta ua tele le vaenga i ua tau o iai ina ia kawa umapu whangota ia o mea e ono tutupu mai le amatali o le tausanga ia maleanga ia tufo i o le whanau ia onga o fwa onga ia ai e momori fo i le whaftai ina i tamam tina matua steimi fo i le maua isi na malolonga fo i le pe a watu tanga te le onga a waso uma ma teimi uma ia o le fo i tātou te tūla lata i le whamnutuina o le anniversary o Kilani ia mo le ia o a fo i nisi a fufuanga le matanga luenga o iai mo o aso malolo ia wa o le amatanga o tausanga o le tele o aso malolo o tele o aso malolo o ia o le upumoni ia e o tele a tātou le lungo mga ala te mi nei sa vea man whafonga le atunu o le mafuanga ia mautino aso malolo nei ia e tele le ava malo si lo whaonga i nel tātou tunu lua e mai se lava lo fia tātou kung seking e ma so fia ma manisi fa i o vaenga fa pea. O li si vaenga o lo o fia i ma to te le mtanga luenga leo leo. Ia, o no le vaenga la vol saonga le mua le atunu. O lo o vaia pea e le mtanga luenga leo leo, le to o te lo le atunu o lo e fia wa i tātou tāpali. Ia, o le vanga kaunga le koe fia wa i lungo la wala. O le vaenga mua mua, o le vanga uma pipa. Pe le lei i fia lousa, pe fau i fia lousa. Ai whai ua uma pepa lua. I le kaun koe whenua. Ia. O le vanga mua mua na lua.
a fai wa uma o fai pepa ai ai ni vaenga o leanga o lusa e te tau ona fa le o wai ai le matanga lunga le le malu si anga fa tu la fono la to te fa le au nga ina ile pepa o lusa me sia pepa lo le warna fitness a ia ai koi ave koi fai ia le pepa o le fau tuanga la ia la to lo fai fa insinia ma lo fai pepa o wanga anga kuar ka vale e ki kiro koi ave ro mar pepa ia fai le se siaki o ta vale ia fa mauti no le o iai vaenga o marasiaki taofi o pa o moli o fuspa ia e misia fo ia tatu salutim fa mauki se fa mole o le saunga le mu o le tunu o lo yo au fai lau siaki fa mauti no fai a o vaku ia ko ma a ika o le mo se pe polan ka vale o ke poli ai se a o lo fai ala unga ruenga sa fa sa o ine le saunga le mu mana tua la sa ve mar fa fonga le tunu madira polana umanga fai la one fitness a mo en kanga luenga le lo vaku le u fa le ko ngupa o ka vale o le se fi e lalo tu la fono yele mal si anga fa tu la fono mtanga luenga le pipi e lo marka kostika pi ngi fo ya ma de vt en se dem thing ave pasierosa o no winga o le vanga for recompliance ya recompliance o le vanga foi la e va tu la sala pe a fai wo lo mtanga luenga le lo yangi me fa le ko mo pepa e iai lea wanolo o watu mtanga luenga le lo yate oi e faale lei iai vaenga i e mana mi e tauna toi fai ma fai le pepa a uma i ko kongu aso i e watu yate oi e ma fai ona faale hao ngai nina sala ma dira ai a fai ara ke reus kai ia o lo wala whakamana toi whetau i lo restemi impound lo ave lo ki ngoa la a me se la tau vui le ingira i sengi a fai ua iai se whaatonunga wa watu na mtanga luenga leo lo ia te oile teimi mo na tau whinai oi e le ma fai ona e te whelua i lunga la wala se ia vanga na ua iai lo ulai sene ni usila te tau na e whelua i whamona mule e te tau ona e usta ia wa a mawanonga lua roa oi pe lana e tau usavia ko so le lor kako ka vali lua sumal valu aso lua e te tū na whamsinonga tolu e ke kongiengi a kako sala o la iei. E se nale kena o kupe la arua de vale. Talu ai. O le ule usta ia fautu a kan whaatununga mtanga luenga leo leo. O le sia vaenga ta ule te mine. O ia tatou mea whaapopo tatou ta vale le ta una whaia. Pe a whaile te sila fia e le unga tasi martu la fono. Ai se a, o le kei mea maua mtanga luenga leo leo. Ia. E mau ki ngoa e whaale a waina. Ia olo vai e o tele ia taimi wa bese mtanga luenga kako ai ko vo ia makako sol fangu le no mo kako a tapu ya keu foi fala au que le sima io e iai i lalo tu la fono mar si anga fa tu la fono le ave sel vang ia mai mau kupe a la fa tu anga fa mo mo ave la fa mo ai lo ainga ave la fa mo lo sa nga le mo ia ai fa titi ni te mo mtanga luenga ni le vanga e mo ia tupe ia mai o le saunga le bula lo a inga o le feo i ka vale le ke fea vei o le tama ka vale fa pe a o la popo o yo pa o anga i tu au taf ale o le na o amatua e le i lo atu se tanga te to mutua luli pongi sa ia fa malama o ta mana tu e al pongi sa fa tu la fonoina a fa ile ke over male pongi sa fa ku la fonoina le e ke la ko pasilo sa pe ke o mo ele e ia morti e ke fale nga inga la pipa ia o le sila vaenga o lo vai te mini se fa mon mo le samo o kako a wala lo ngi a wala mi ka vati o lo ia la vaenga o le tu la fono e ia le sa fa tu la fono ina te tau ne fa ngai nei lo sai lu mo tato a wala o le se vaenga o kako fuspa o fuspa wa ia savia e sa u lu mo lo fata tu lo ia ele ai se fai nga fuspa o fa fuspa ang ofo koso ku yo ku ele fai fa pe nga fuspa o ta ko ka pati a wai le fa pe ku o ku ka o fiele o ku mai lo le lu matu lo fa fonga le tunu fa nga le fuspa ile a wala na fai ai ina ia mawale sa ngale mu o i taimi ke o le ver ka vale e mawala usala pe ke fai mai o fai lo fuspa ai a se ona fai e mawala usala a fai e le fuspa se fa mo mo a wanga nga mai fa aku yo au ka fa fu le fuspa le ai e ka kauanga kiriki fuspa i le kalunga le au ta fa fu le mo lo sa nga le mo
O le sile vaenga pito sile ona taua. Taua te. Te leo vaenga e mawhai e ira mtanga luenga leo leo na tau fia lo usa. Ai tele fo yo vaenga e alo fia ai. Le telo ra tātou tupe mani so i la tau na mo lia le whaamisinonga. Pe a whaila vaenga. Whaila vaenga e na ia whaile le iei mea o te tau na whai ora tāwale. Lua. E te usta ia tu la fono. I le ia lasi me ki ravla vea. Ale si be ta wole na i lawa fionga ni malo le malo. Re lawa mai nei il ta mai titi fo le lua tau sanga u whaka mo so ko ka vale ale anu. Ale tu ule me le no fo le pepe. Ale wa mai le ta I fau fa no fo e fusil pa ur kai fa. O le kulanga I or kai fa. Ale o fafo. O kuarketi. Le mana tua fo isa ve mana fa fonga le tunu. O le sile vaenga le na vai en tanga luenga le na ma wani se so I fu o le fana. O le ai o se fuspa. O le whaingo fia I o le vaenga le. Fa o ngā le no fua te tau. Mo le matua o tau sanga o le whana ua iai. Mana tua o whana ulawa I e lalo I fo le fitu tau sanga. Lalo I fo le lima tau sanga. E le te tau na wha sanga I nei lumo o le tātou tāwali. O le wingo le whamtalanga. E le kaunga wha au luma le no fo le ka o le capsule la. Le peise ato vo le. Le e kaunga wha au kua. Mo le whanau wa I tātou no fo I e ka o le booster seats. E ma whai o na luma le whanau wha sanga I luma. O na o le papo lenga o le mtanga luenga mane malo. O tātou airbags fo I e po palungi fo I e pe ala vera kāwale. E te lele a fianga. E a fia I le whanau. Pe a wha pe wha sanga le luma. O no wi. E whai o mange ku lafu. O uma o na iai su enga uma o na wha o na whai. Whaatino mo le saunga le mu. O le sila vaenga. O wange I kasir kau sangar ka miki ki ango whalunga le pusta si. Ne he? O lo iai ia no fo whaapitoa. E te tauna no whale whanau o nei fuafua. O le fuspau e se whea. Ai ala iti le whanau e whaai na fuspau. E te lele a wanoi ono la matia e la tu sango le mumara se fua. Pe a ke ola verka avale ai ke ua mau fuspau I o la tu watulo. Whailau fuafanga. Tauana ustai ai le malama. O I whale o wha atau ino fo le whanau I tala noa le leiai. Po le hale tu inga no fo e ma whai ona whaonga ina le whanau. Po la hui whamisa vea o lo kingo le lei. Ai le whai o fuspau. Kangaka makua lea. Ta ole le dam. Te lea la vanua o noa a fia ilo saunga le mumalo se fua. Pe a I se whaamala ve tupu I tātou tabale. Ono na wingala. E se le tāu o le vaenga no fuspau. Kako kere fongi whewea? Ie lam. Sinau di mas furu kako sala sa vea? Ie. Pe a whai lea. O paula leo le si lea to ina sala lea sa vea. E le aise a vangoa e wakua le mkanga luanga ia ke oe wha pe whai le vaenga lea ona le maore o lau sala lea. E maua lau sala. E le vaenga fia wha amala ma. O le tūlafonu. O le wha ilo mere tūlafonu. A whai ke whaelua I ta avale sa vea mau wha pēlau ke fongi mea velau kāpale. E maua lau sala. O le wha whai ngofia. A wane I aise ke le fongi e te uina I o aho. Pe kasi lo wa aolo e whaonga ina. Pe lua. E le te tau wao na I se telefoni a te o le vaenga lea tenen whaonga ina. Le upufole le hands free. O lo na winga. E ka kau wao nga furi o ao mai le whaonga ina o le telefoni. Pe te uina ala le telefoni ma e tala no ai. Pele ai. Wa mawalau sa. O le vaenga le tau na mamala mara tātou tala no ala mtanga luenga luna. Ia ufo ia. E tau lava yuso matu whawhino mtanga luenga. O na mala malamba le lei vaenga I ora tū la fono. Ina ia wha mamalamba I le atunu. Mai le ngata I lea ina ufionga le li sa tini. O le taimi le la bea ele tāwale. O lea sa e tala no ele telefoni. E le mawhaiuna e pepelo ina ia ali susu e o le leo. A mai le telefoni. E fua I tua I le time frame lena le vele tāwale. Ma le ngai o inga sa e whaia. O la lava e wha mawina lunga le telefoni. The phone was being used. Le sa no le tāpune ke o wha pia. Ke ue makapongi alai o la telefoni. O le pumoni wai sa vea. Mara whafonga le tunu. O le ke le I o le vaenga o lo mawhauwhau. E alu le text. Alu I le kalangoa. A le ki whelua I lunga lau wala. A mawala o ntanga luenga leo o le ula verka vale a o le sa e whaonga ina. Ia e iei lea wanoa e mwhengo. Faksi I whara lau kere whonga sia kia kula ia lea.
Ona ver ka vare le kasi o ni manga ke fongi de kasi o ni. Fica fal ma fo na isa via. E tele ia ku ai lan vai ngala. A o le a fianga o le sanga le mu o le tele. Ono lo nga yo inga fa tamala o fa tino. O lo na winga. Ia la. Ta ke fongi au kafa. Vai kama fo ia ku i do kadinga. E te tala no ai. La fo o ia ta vale la vai o lo ia le tio ma vai ia ma fa una fa ngai. E tala noa i tangata, e au noa mo lo wina o telefoni, i lo au, o le si le vaenga, o le si vaenga tau. E ke rua misa malum kua. Ia, lena. Marko inga, pe aru o runga la wana. Wai kanga o kwalo ma kua ua seul ka vane. Le ai, ia ele le pe aka ua seul. E ke wakuri lima no ma kua. Ia, lena. O le si le fai te tenga, wa o lo i ai runga ali, i o lo vivesi tono tava. Ia. Se eu fai atua le tava lea va tulo o fianga le risat. O mea o le road rage i fafo le tava le, ma le road rage tono le tava. Ia, o le papo le kanga. O fafo a konga mwhenga ku le tava le ako. Au ko kongu nar kava le. Ai rua vevesi aki o kuri rima o lo makua. Ia. E le pe aku limo e le makapungia. Ale anu ka. Ale anu ka vale. O no le sine vai nga ku ulo wika i kamaiti. Se yo le fale fai sa tu tala male fana. Wa ye me tu pur vai nga le. Ale la velo sa. Ai lo me ni si o le lautele le nga yo inga le ke fai e lo ko no mala fana. E ma fai ona moli ai o le famsinonga. Ma o tele la to moli le famsinonga. Ona o le fa o di malvanga o le lima kasi o le si di malvanga. E wala le tala bali e tuvia fam talai la o fionga le. E le a inga e le la to fanga fa o le manuki. Ya, e pe ya o le stanga to a inga yo le mtua close our relationship for le malfai. Fainga o le o le monkey o le tangata moni o le ai. Walu la le ta faunga fo le maltiti. Ya, a le velo maltavali. O la veanga la leo ta vale na matua ta o oto umai lava ia tangata ele whare mai o le tamā maritina ia matamuiti e tōtoro. Ele mwhai lan whaatala no tua manunu o lava. Ia aina o le monki a ele i la vea. Ia le rau sidi lo le monki. Na e ele teimina la vea le tāwari whamere monki i o tau iai. La le mea le tamalo sa whai. Whamai sa i tua. Ai sa inu lana pia. Ala le mea le fine sa whai whamai ia. Tele le tautala. A mea tamaiti na whai mai na ta alo a tamaiti. A oila na vel tavale. Whamai oa una vel tavale. Ia se monkey mat vai maunga. Monkey ranga. Tenga na vea ki ka ole si ainga le. O le pole kana sa ke wa e mo ele ave si ka vale ave monkey le. O le vaenga pito sinan tawa. Lo sa nga lemu. I lungo al awala i tono tātou tāwale. E wha moe moele ia te oe lawe tāwan. O lo na winga. Te tau ona whaatino ina o mauti ute. I le vaenga o le tāwale, o le pāsese o le tāwale, ia mauangi i vivesi. Ia, a vai e umanga kawa uma vaenga na, leise ava malosi, lava lo malosi, leise si vaenga, ia o lali si mea usaonga lemu, se ia vanga ngala, wa fata mala liskanga kola wala ona aviele mvainga ono afie sa ngole mu itata wa ai afie ke sile fi una faile le la ngan wenga mai ai e fa motino ino sa ngole mu lo wainga le sis wainga te poli ia ole si beta ule na lo fionga fo ole afianga le fala au malosi la au malo o meu fala fasaina mal au malosi e tu wai ye on every act is a fala belambe fo le fa fo sei pe ola le anga fo le ulu la au ta vale sau a o le te matala wai le o afia fo le au malosi ma fala au fasaina e va ve respond per reacting ia ia saung le mule tu lo tu le ta vale mo toi sal e ke fiu e fa tonu le tangata o fa le tonu le ma fau fau o no fa la fa saina ma le ave malos ai a o lo ina feto ai ia vaenga ia pe mix fa ka sil vaenga le lungo la wala e mautinoa e te lele a fianga le tonu o la ye e Michelle vai la to le o lo le nga ka kan fio la ave malos fa popo ko ma le se fur ka vale
whaapopo koe ma le sawa ki le kaawale. Ona te rere o le afianga. E peo nei tāua, e ke koe mingoi aku, o si loro ma fofa. Ai mo i la tau ilo tangawhia lava malosi. E whaisi te le atu o le awa noa e vawe se ngai o inga e whaasao inga e soifua. Pe a whai ilo tangawhia lava malosi. Pe a fuafua e risi vang. Pe ranga e ka ua kei mio sona. A whai e whipasia i maka awale. Fu lele la tau o ngā arele lei oi. Po le are sasi o. Te lea lava na e whailau ngai o inga. E iai isi vaenga sa vea mal whaafunga le tunu. Wala iasi si ngai o inga. Watu wai. Ai peo nei ta a whai e te leo tangawhia lava malosi. O le te le i o le apa noe whaasao ina ilo a inga male lau tele. Ia, o no lau ngai o inga e whai. Pe a whai le lo ia te lava malosi. Ia mangkofo ila kolo kongo whia lava malosi. Male whalau whasaina. Makua ile ai ese mafo whau wola tulo. Ia. Isi saongo le mo se sia power mela wai wanga o ia mala wala. Ulona winga. Ia whai te tātou mele tangwhia e o le awa malo si wha pēr whala whasaina. A o tātou wha whaina le o le sāwha mon mule samu. Malo whaftai o le ua toi tolu minute o na tāle o le tu la. E lima, ia a o whafunga fōi ma tāpua i le atunu o le whapoponga o le tātou por kalame ma le whionga le li sātini. Ia tūmanu vau siki a siu. Mai le matanga luenga leo. Ia, o le whamanatu lava ia te oe, mai i tātou ma le tāua o le tūla fono. Ia, taurunga mai e lau whionga le li sātini le. Taila o whionga sa vea, e whape fu tātou o le whasala lau le nefiafi. Ia, ono le tātou a porkalame fu le nefiafi le whaavano ina fu i o toa ma mauta Samoa. Ia, e le tarjanunga, ia, ma... I le nefia fia ua maua ni sio vaenga so swani le tātou tutu ua tāpena atu mo le tātou long weekend. Ia me se fo i o feo inga masani o le neiva ia sama le vai asa fau. Ia aere i whau moina tāpor kalame ia o whalofa whamoni atu ia le asa soifua o lusa ia taria i o asa a whaafatai le atua ni tau sanga i tele ia o maua lau sunga le lia wa. Ia whaafatai fo inga luenga le mo le whai tonu so tātou a inga, ia whamunia le atua, whaafua lora soifua, ia wafo ia tiute mga luenga wa titofi e tono tātou a inga, ia e mai se wheo le kālesia, ia whamunia fo le atua tātou tunu le nei weekend, maua se weekend fia, si weekend manuia le lofo le atua, mana tua fo i savea, ka ua, ma tu watua iau au ta whasa mo le whautuanga, pun lea ia staff nge ia le rao longa wa ai, pau mori mea kauri tu watu iau au tafa, ia wani pe fea, wala aru kas. O le numera le maua i le fsosani mo o i se whaula whafuse. O lo o tupu le teimine nei o la matia e le soifua o le saunga le muma mea tō tino. Tasi o lima o le tātou numera le mwhaina e ni putina i ni se whaabelawe. A e le o se whaabelawe whafuse. Ma le olua tasi Samoa. Tasi va tasi o valu Faiva. Maua i le fsosani mo o i lau lavanga ngana i le ngata e whaamamana maino le tūlafono. O laua i ati tau. Ia e mai se fo inisi o vaenga e fia mamana mai tātou tunu i se fsosan. Hamnia le tui o whai wano whirima ma teimi o tuto o tiutere nefia fisa vea. A pe fo tātou tunu manuia le fo iatu i a inga. Lau fo ima maota, fo hamnia le tui le tātou weekend. Maua le tātou tunu se weekend fia, se weekend manuia. Fa mangalo le atali i se upu o sala. Se anga fo ule tau tamali i lau sila Samoa. Ia tātou tau pulalo le fo le li le vesa fau. Filo iai soifua mi Emanuia. Ia, whaabalo sao no whaalalo fo i le whaafonga tāpo e mai le atunu. Ia, manatu o leo o whaafonga Samoa i le tāwu o le whangwhangu ma le whaamanatu i a te oe o oe ma le tūla fono o oe o loo iau aolo saunga le mu ma saunga le mu o loo ainga maisi tangata. Ioi, ina ne i e tau o na ave ane ai. Ia ai e whaatatanga la fonga fo i mamori a tuaile sāwali e tā ua tele lau soifua. Anga leila tua i tūtem whaibara whima. Manuia le whamna tuina o le aso whanau o le Auckland City Anniversary le vai aso fau. Ia whapena fo i konseti ma whaafianga o lo whaatino a tonu fo i o lo o ieiso wala o winga. Ia me o me silia leo e whai le atunu. E iai ia poloka leo leo le a whai. Okele, ta vea, okele, ka ua po ngā whea, ai maukingo. Ai te leo tau whaafefe fo. Ai, a wangi e vidi meo ke la koe mai oe, Samoa. Pa wan meo ke la koe mai oe, ke mai oe, mamurisa wa oe di se la asa vea. Ia mai, ia mai. Ia mai, tai sia.
E ia a moe te moe le sela a wangi e moe le whare mai po le whare oki. Ia le nei whaatai tele. Ia manuia tele whaasoi fuia ia manuia. Ia usi mai le whaafonga o tātou telefou I vai whanua mai le Pasifika ma le lalulangi mai le tuafine ia Miriama Pomare. Marona soifua talafalawa o tala mai atunu e mamau le Pasifika ala Radio Samoa. E momo atu se tala mai I le atu Europa le UK, o lo whaatataria le UK ma Aialani, se tasi o whaatele wali putio le a fiai, ma watapuni ai nei a onga ma fautu ina tangata iana no foi fale. O le wha o Eowen, wali putio se wha pomu po le bomb cyclone, wa amata whaatupula ia nei atalani matu, ma ua wave o na whaatupula ia lo na malosi ua fuafua, o le a fiai rea wha aitua le lolangi matangi tō whaatautau, o timunga mamafa ma le aisa o le ato ulu inisi wahenga. Wai mai le wa ai taua ai alani wa lapta ia le tu I matu o lo latu o tunu uia wha ai tete I matangi malolosi, ma wa lapta ia o le a wha o le aturanga eselo na malosi. Wai mai o le a tau fia fo ia unanga tau whila ua inga I le tu I matu o ai alani, ma wa lipotia o I tu ai ngā whawha penei e masani lawa I le teime le tau malulu I le tu I matu o le atu Europa. Mai Sudan, wa tau fia le tu maua leo I South Sudan po o Sudan I saute le whaonga ino le social media mo le aititi mai tolu spuruaso I le mai adia e o videos wa laumanu ia I le fasio tio ni tangata mai le ai tua le atunu I ve singa o lo tura I mai ai le teminei. O le tau finga na amata wha mamalu le po le asururu le vasa nei ma walongo ina I le company o lo sauni ele au unanga le atau interneti. Nono winga, o le aleto e mawhaina whaongai na e paanga company telefoni whea vea I e pe o le MTN South Sudan, Masayen, le au nanga e pe o le Facebook, TikTok, ma isi platforms mo leo o atu I le iwa sefulu aso. O ripoti na nginga wa afuai rea whai unga wa ta wai, e to se fulu wonu tangata Sudan wa fasio tia de vai asa taruai, I vevesi na tula I mai le lau mua o South Sudan o Juba, ma isi vaenga o le atunuu. E to atele e leo fia I le nei whai unga. Mai le malotele o Amerika wa poloka le tu mau nei e se tasi o whaamasino I le malotele se polo a inga mai le ri prestene ia suia ia tatau tau sitsen ia tangata le olo o whaamawina I le whaamai o le tunu. Whai mai le BBC o le whaamtaranga le whaamasino lea o le polo a inga le wa fuafua e whaamamalu alua ia le masina fou ua soli whaamai tele. Isi ripoti mai Amerika lava o whailua ai le tango fia e Trump o whaila e whaatatau le mariri o le presidente o John F. Kennedy a meise Robert Kennedy ma Martin Luther King Jr. Ma wa whaamangalo nisi o tangata e te te le whaapauina o maitanga, ma sainia fo inisi polo inga e whaatatau le cryptocurrency ma le AI po le artificial intelligence le ata mai whaauna po nei e whaunga I computer ma teknolosi. O nisi ripoti wa ta waise whaamtaranga wa whaia Trump o kānata e ono o vea mastete o le malotele mai le mana o mia e Amerika ta avale malau papa mai kānata. O le amatanga fo le vasa nei na ripoti ai le whaatonuina o le matanga luenga a le stete po le State Department ina ia tau fia le tu mautaro sanga motus falau o lo iai le mata e tusi e kisi I le vaenga o lo wha mautino ai po o se alii po o se tamaita I le o lo taro sanga. E tele swinga wo whea ngai matangata I le malo tele le teminei I lalo le taitainga la lato Perez tene fau. Mai le Pasifika, whai mai olo o la matia a toa le Pasifika I le mata upu o fola sia mai nei le minister o le soifua malano I nga whiti e whape o toi pepesi le HIV I lo lato o tunu. O Dr. Ratu Antonio Rabisi Lalabalabu na ia fola sia ua afe ma le iwa sfutolu e isi ngase le HIV wa whaamawina mai a Januari e o ia se te malua afe lua whaa ma wa mana o mia le pesosoani a tangata nu uma o fiti. O community, society, ma whaatuatuanga, whapea fo I le vaenga tu maoti, ma so o tanga whaavao malo, e aona tutu whaatasi e whaailoa a fianga o le tūlanga wa iei nei, ma wha mautinoa o lo o maua I lato wa a fia le tausinga, ma le lango e mana o mia. Le amatango te semana wala wai le Fiji Medical Association I le malo, ina ia whaailoa ua pepesi le HIV, ma ia ave iei le whaamomua.
O le whaamtalanga la mai le whaatonu au le UNAIDS Pacific, Airmon Murphy, wa ia ta wai o le si tio lau whai o le awa a fia i fiti, wa tu uai ma le Pasifika atoa i se tūlanga la matia. O fiti o lona lua ia tunu ue au pito babe ai le whaatupula i o le HIV i le atu Asia ma le Pasifika. Tala muli mai New Zealand, o sauninga i le so i New Zealand mo le ratana, o le amau ai le avanoa le palemia o New Zealand fesanga ia i mamaoli. Se whaamtaranga lea mai se tasi o tai maoli wari patia le Radio New Zealand. O i lātou e muli tai i le Ratana Church, le wha ingoa o Morehu, sa wha poto i se no fuanga i Wanganui, e pei o na whaia i tausanga tai tasi e wha manatu i le aso soifua o tahu potiki Wiremu Ratana i le aso luari mo Januari. E wha manatu i le amatanga o le tausanga wha porkiki maoli, mai tō tele whai pule wanga i atu e wha ilua le wha aloalongia o le a fo i wha moe. Wa lewa le sotanga ratana ma le vaenga whauwhai le leiba, ia a ua whailua mai o le aiei whaatasi fo ila ma le palemia o Luxon ma le taitai o le Labour Chris Hipkins ma sui o le New Zealand First whapea fo le Green e na o le Act le pati e leo awa ia sauninga. Saunua le palemia o lana whaamalosi mo le atunu ina ianga i luma ma whaaloalongia vaenga o le treaty e ui e le maaririe whaatasi umatangata i se mata upu a e ma whailawa o na taulai i le sini ina ia whaaleleia ia New Zealand. Ia o tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai tala ia tunu e mamama le Pasifika mo le nei fo i vai aso so i fua manuia le weekend. E a whai e ngō tole ngā, e a lilo whanua, awa ne i ngalo ai, samo o le nuku ma le tua, tawa Samoa e se ala mai, wanu tia o e i pehau, se lamona moni e tautai, ta loko oi e whanamama. E a o Sofia o Lausa, e matangi whaingata, le atua e tausi mai, au le pule e file mumai, tama Samoa e se ala mai, walutia o e i pehau, se lamona moni e tautai, ta lomo oi e whaamama. Pe alama tia o po, pe anu lautofa, oi le tau tai lelei, sau e au e te ai le nasesei, tawa Samoa e se ala mai, walutia o e i pehau, se lamona moni e tautai, ta lomo oi e whaamama. Tama Samoa e se ala mai, walutia o e i pehau, se lamona moni e tautai, ta lomo oi e whaamama. Ta lomo oi e whaamama. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo.
Olo e whafonga le tautua ma oe le siu fonga o Samoa, le Radio Samoa, lima iwa tolu a mo i au kilani le tupai tai pese ia Rosetta Mangele, ia e tau walunga atuai. Ia le talandoanga fo i ma le whasoa ma le fionga i le li satini, a Sergeant Tumbanu Vau Siki a siu te o matavui. Pai le matanga luenga o leo leo, o le whapoponga fo i o le neiva yaso, i le Pora Kalambe, o oe ma le tūla fono, o oe o lo i ulima ia le saunga le mua o oe ma lo wainga. Whapena fo i tangata lau tele o le atunu. The safety is in your hands and the protection of your family and yourself is in your hands as well as people of the public. Ta wole da anga leila tuam whamduia i lau fionga le li satini, a tumurvao siki asiu ia fa fo ile ai ngali ai mai se o Faiva o tofi ai ile tu la fono ina ia pui ai le saunga le mo o tangata lautele o le neia tunu ai mai se lava yo tatu tangata Samoa le alana nai le faititi ai le nganga faaftai ile faunga ino soifua o ila tau alo matama whanau tamari ima fale upolu foi o le tātou o tunu, a mausa i ali mta maitai, o lo o ngā lulue, ina matanga aluenga o leo i le neia tunu, New Zealand nei, au ki lani wa ave mo tātou a inga lona lua, ina ia wha malama lama le tūla fono, i lau lavanga ngana, ma le tātou la fo inga ngana, ea. Ia vaila se mauki, ingo fo ma ave lau ka vale, ea. Ora ku ele mauki ka vale ave, Lele, whaamuru atu I lunga o le tātou apia fōlinga ma le tātou YouTube channel, lau tusi whamai, kai maari fo ilau mongki le a taua whaka, o whawhetai a mosa, peni mala, talo whalava, alo sina a ati, ia whatalo whatu, malo le soi fōmanuia. Siana papali I sina leo, ia whapea fo I le tamai tai, lanuola le vai, ia whatalo whatu fo I le uso. Le ftelenga ia tāweu veu, tāweu veu Rex, taulango le vai. Ia, ma siu tau fo ia inga I nai kalas tetele ayo keriso, ia ma le tātou whale o loa e peo na iai Immaculate, le whale o loa Samoa lo iai, le numerous fuma le wha. Hun hei, McCarthy Street, I le loa I kalas tete. O lo whai o na tautua I nai le tātou tunuu. I tau mawha Samoa, ma o loa Samoa. Ia, ma le tātou talo, ma le whai maisi la whoi o loa. O loa mwhai ia o na tali eile ma na onga o le tātou o tunu. I le meo le fia tau mawha. I tau mawha Samoa. O le whaasisilang, oi o le meo le whaamnianga tā umane nei, le na tau nu umai a tia ula son nafi. Ia, a tonu e le, ia whaina lea. O le a momori atuai I alo whaanga ma whaamdianga o le atoa ina. O le luas furma le tasi tausanga o le atalii o Isi Masi Junior Awi Matangi Seu Malo Masi Tavae o Avondale. Ia, whapena fo I ona mori atuai alo whaanga o lo shoutou tina ia tusi. Ia, whapea fo I o uso ma tua whawhine. Ia ma whaamanu ia atuai ia Uncle Sylvia I lau wa soifua ia ma ia maua le saung le mu tulu ia maua nisi tausanga se tele ia so o lo kinga o ke so o lo kama malo soifua mo ria mo tangi mo toa ia whaftai le tua iwa o lo wha o pēr le tausinga le whanau au ria mai le tali le lua se furu ma le tasi tausanga o lona soifua. Ia maa o le nafu o whai ngā luenga so soani I si o lua a inga. Ia le nā tala fifia le nā tala. O na o mai leo la u talandoa. Na o na toe wha manatu le pa ia mawanunga. O le tātou a inga le tai vai atu taulangi. Wā le toa wha o li I wha pefo le toa lua o tula fale. Ia ai maise o le mamalu. Ele fale manono ia malo tatu ainga le tai aso atrao le asulus fuma lima ona pa u iai ile astonai o le masina le deo Januari lua afe lus fulu malelima
o le whailo inga, o talo sanga mōria, o le aso te talo o lea, o le tapua inga lo tātou i tu malo ma lo tātou ainga le tai. A le a tātou ulima whātasi fo, ma tātou o atu i le sātou ro Iesu, o moli ai o tātou mangaonga o le neitau sanga a toa. Mai o tātou lau whanua ma ele, te i o tātou whanau, o tātou ainga, o tātou watinae, o tātou fuafuanga alu mamau. O le mamalu o le whalimanono ma la inga le tai o lala ma soifuai. I to tonu o lau whanua ma ele o le tātou ainga. Mai se fo i manono uta ma manono tai, sa tui lufi se i oa tui muli whanua. Ia, whapea fo i lo tātou ainga sasa u. Ia, o le whabuimboele nā le tātou ainga i le aso te ao. Tātou waso te talo, ma le tātou waso o na pongi. Ia, momori ai i le atua. Ina ia tautai o ia i le whai ngā malanga. Alo tātou ainga. I le nei tausanga atoa. Ia manuia tātou whanau, me manuia o tātou ele ma lau whanua ma whaatoanga. Pena foi o le manuia, le tātou vānu nofo ai ma le ekalesia, aisea, le anga e tā ua, le whale manono. A wana tō ai le upu ma le pule na whanua. Ia ai sunu i le ala whale, o le tala le lei ua tau nuu le ekalesia me tisi. Ai pola pui pui e le tō whaa. Ma le launga ale tō lua, a wātu la whale a futi ma a pa au ma le mamalu le whale manono ma le ainga le tai. Ia nawa batu, lua se lauta la ale lei a taua, se lauta la le suafatanoa, i le tātou lava a inga le nā, ese mai isi, vaenga awa o le nā wafai le tātou Facebook page, le a tau o le tau ese mai le a tau o le sala fo fai le la tau ia matu fatasi ai me umala inga le tai ia ona filo i le aso ta hel tanga imsisilane i le Facebook page ale inga le tai ia mo vava ai i tātou sui o le committee fa foe ia po ai le na i le tupe ma le felo tusi ma le te fono e momoli i ai ia lau saonga. Pe titi pe tele, ta ua le nao i tātou, o mada tu fo tātou fo i le upu le nao. Pao i na a ele Faiva o le pinelo. Ia le na, tātou te whiasi sia i le lofa, ma le anga le lei, o mea whale nā tura, ma o loa sa fua i mai e le atua. Ia kau keo, e o koe wakupinga lo i le si a inga, o le whale manono e koe sa fua i malesi ako i au pingelo. Le tā ua le na. Ai ala le ia le lewa. Awa tātou fo iri. Le tātou nuu i mo taa ma vai ala. Sa e fo i mo le tātou i o le anai. O tala tuu. O aso ua leba. O tasi le nā whabrianga. Na mau ai le tātou i. Ia e ngā oro fo i kufa savali le a vole ma whaakau le angai. Ia mālo ma le angai. Sola e ale ngai le koe ongo mai. Ngā ole e ingi kākou pā ia koe whaia. E re loala, po le au kalavou, po le au whaipese, ngā o i le sāwa vali ma kufa ia le, oi ma whaakau le ia. Io e tele o tala tuu fo io meo vavua nuu mafio anga. E mau ai whaamrianga whape nei peini matu pala na ta oto mai mauli ma tala tuu. Ia pewe o popo ana tau ia. E fo le nātu tala tuu o le ia. O le anai su mumu. Ia io nā tala. E manei o le taimi o le matai ai o le lupe. O le vaitau e sau wai ia le a sa iuta. Ia pe fo mātou le whale manono. A o na tupun whaala velawe. E o mai a sa e o si e le taulanga mata. Oto mai ngā tei e le toi so sola. Ia le nā. Tā ua leo le tātou. Leo a mai ona whaama i te mea le malo. I lana whono te talo mana ana pongi o le vai aso a toa. Ua mai ona molia. Ia whapena fo i
i matanga aruenga ese le malo. Ia le o mai le tātou nu uma le tātou i tu malo. A vea foi ma whātai te inga le lei. E mulmuli tai e foi i anisi nu uma fio anga mai tu malo. I le tātou nofo te talo, male ana pongi. Ma tu inatu i lumo le atua. Ia o tātou mana onga. Ai maisi. Le whenga iai o le tātou atunu ma le ngase o malo e peona iai nei. Ma o te fia e whaalawi lo, ma whailo le whangatia, ma whaasilsila i a Samoa. O le afia nei i le se fulu minute te aile tu lai ono. O le amau ai se mawhilo inga ma le fionga. I le te maitai sa avea ma minsta o tupe. Le ulua i te maitai sa mo le tala whaasolopito. O le ono se fulu tau sanga talu o na tuto tasi Samoa. Na tō fia ai se ulua i te maitai minsta o tupe. Ia lea la na toi na sui ai ia le pulenga. Ale kapeneta. Ma whapenao na whaase e atuai. I le minsta o le matanga aruenga o tinam te maitai. Ia maanga whasotai. Lea la, ua whaatea. Ua whaile upu whare ua tuli. Sak. Talo whai le fiunga. I le te maitai. Le sunga ia mulipola. Ana rosa molio o ale. O le teibu o buone nei. Talu ura tula i mai i le ngase o malo. I tutonu mo Samoa malana pare mene. Ua matala i asenga. Ma o le ulua i minstale o le a whaatala doina. Talu ura tula i mai le whaatea ina o i la tau mai o la tau tofinga minstale. Whaatasi ai Malaysia to se fulu ma le tolu o minsta lango lango. Ia, ma le vā leo le whangatia. I le vā o le fionga tamaita i Panemia. Ia fia me mata afa. Ia whapea fōi ma le sunga la uli al malia toa polota i vāo. Le ua te Schmidt. First time since the political crisis and chaos with our parliament and the now two fractions of Fatutua le Tua Samoa, Watasi, that is maintained and held in the hands of Prime Minister, Madam Prime Minister Fiume Matafa, and the other second half of the fraction is with Lauli and Maria Toa. Ya, le na fo ito finga min sta sa ya te ya. Ya le fo ua fate a matuli ai male kapeneta. Se tātou tilo la ma tātou vava ai ma whaalongo Samoa. Ini langona o le fionga. Ile te maitai sa a vea ma minista. Ile tūlanga sa a ami tai tō tasi e i lātou. Ma whailoa i ma le fionga le te maitai Panemia. A oa ni tala sa whai. Oa ni mea sa ofo i nātu. Oa ni maali lienga. A oa fo i ni mta upu sa sai ai i lātou. Sa whaatala noina. Ma tu i nātu ai i le te maitai. Se langona ua lātou le toi whātua tua ina. Le taita inga. Ma le whātua tuanga ose te maitai Panemia e teita ia le mahalo Samoa. Usi le nei le whaafonga ma le maimoa. Ai, se i o mā tala. Ioe. Se i o mā se e tūfue. O nā tofi lolo ala ia lea i le vailo. Awa o i, ma ite ai le pai tala o Samoa. I aso whapea pe a whai wa le mautonu. Ai se fia whaalolongo. I mea na tutupu. O mea moni la mea ia. Mea sa o a mea ia. Ioe, e le toi tau fisiri ngia pe a mai al whaatala lea. Awa a whai o le talanoanga lea. Na muli tai umai minsta. E to se furu ma le to lima. O lona wing. O le mea lea ma le ala fua le tas. E ila le minsta no fu ina tu iai.
ia whaamrianga ma totongi, ia ma isi vaenga, ia maua lātou talia ina. O isi minsta na whasiringia, ai au maile tali, mātou te le lango ina. O a mea na ave ese mai a i lātou. Tofi minsta, ave ese mai male ofisa, ave ese mai male tavale, ave ese mai le telefoni, ave ese mai allowance, po o alauni. Faa pa ma ave ese mai le tutongi, faa minsta. Aia, wani le ngona. Ia te no fufa oe ma fufa po angi au fasidi. O le a fai, ia o le a fu isau tali. Sa o nofo, maua le a vanoa ana le la ma vavea tuwai le whale no mai ala fontanga. Ma o mori maui nai, ma mata fo i ma whaalongolongo i le fono a le pale mene leona sfurma le fitu. Alo tātou ngā no. Ina u suia le fono ina malaya le whautu ngā tangi. I te whau. Mana ia lawa le whanongolong. Ioi. Ia manisi o vaenga sidi o na tāua. O le vaenga lona lua o whelafulafo inga. E winga i le tūlanga o lo iaia o onga masuenga le whanau. Ia onga ale tunu. Ele ngata ia onga le malo. A mata mai level i le level o le early childhood education. Se yo o atu le primary school. Se yo o atu le intermediate. Se yo o atu le tūlanga lua. Secondary school. Se ianga i atu le first year preparation mo le University o le National University of Samoa. O isi matatai se ese. O skolosipi ma manua whapena. O mata upu tau Samoa i tu tonu a onga. O me e silio na tāua e le whaalongolongo atu. Ina ua lotea le mata upumba le ofisa o le SQA. Samoa Qualification Authority. Poi lātou le nei lātou te suasuaina ma vaai ma whaamaunia. Whaai tā waloa. E whau mai ai ia le whanau I Universite. The Samoa Qualification Authority is the department or the ministry that looks into the quality of these qualifications and put them into perspective of how they will be awarded to those recipients who have qualified and have been graduated from these educational institutions such as the National University of Samoa. O le mela e maari ai la utilu. Ai le whawhitau. O tātou whailonga ia o mautino ai nei pe asu suaina, ma o ngai tangata, ma o auina. Ma whaau mai ai o tātou tangata I Samoa. Ile I Universite a wau a le atunu. E whauringa mai. E ngata ai o le malosi, ma le ao ngā o lātou whailonga. Correct me if I'm wrong. But this is exactly what was been heard and been said in the Parliament of Samoa today. Upuia. O le whawhita uli le nā ua tulai mai. O le whasilila. E whaape whea o na ngā lulue le malo Samoa and its educational institutions. Maisi atunu ue peo New Zealand, ma Australia, maisi atunu o le lalulang. Ina ia aloa ia matalia ina aloa ia.
le tāua o le tikeri ma le whailonga na e whau ai le universite le papa ngala. E tutusa ma le malosi o le whailonga o le universite au Kilani ma New Zealand, ma isi universite a toi le atunu nei, ma Australia. How would that qualification, whether it's a bachelor or a master or a PhD, be equivalent to the level of bachelor's, master's degrees, and also postgraduate degrees in other international universities recognized in the world, such as New Zealand and Australia and the United States and anywhere else in Britain and the Asian countries? E te tau o na whaia se whaingalo ia po se whiutanga inga ina ia mawhai ai o na whaonga ina to mai whailonga ua whaamri ina ai o tātou tangata I Samoa māloa ia I New Zealand nei I so se ngā ruenga ma so se to mai whaapitoa e a ngā I ai le nā ngā lua I lau mai tau lea. Mai o le mea fōne nai te tau na whai. E te tau o na whai se whiutanga inga mua. A o tau whaavai se kōs po se mata opu e sa ili I se whailonga. I Samoa. Ma University New Zealand ma Australia po isi atunu o laulangi. Ia vāsanga tutusa le curriculum. Ma mata upu e anga I ele suenga I le lua tausanga po le tolu tausanga o a pepa e ave. Ia tutusa le pepa le nai ave Samoa po le 101, 201, 301 ma le pepa o ave Isi University fafo mai o Samoa. Ina ia vasanga tutusa mi le level le tasi o le malamalama o mea o lea au wina I nei. La fo ia o wina I Samoa, I lana universite, le papa I ngala. Le ala le na, a umona wha umai tātou mai Samoa, I le papa I ngala. E o ia tātou fo mai ma lo ia ma isi mea whapena o isi whailonga. A to e o mai I nei, I New Zealand, Australia, you have to sit another test or another paper or some other papers that are equivalent to the knowledge and what context and content o le pepa lea na lea whaatino I nei, le curriculum na I nei, ina I mwhai o na whaamalia ina, aia inga, o le pepa malona whaelonga, I lona whaamaluina, o le taimi e whao uina I se tangata le mata upule nā. And that is the problem. Our qualifications and degrees are not recognized internationally. The curriculum needed negotiations in terms of approved papers that is determined by negotiations. Taua I o mea le nā. Ona o maila ia lea, I le si vaenga lea. E tali ai na University I Fafo, ai maise lava I le vasenga o e kalesia, matapua inga. Theological colleges, o lo awa uina ai, le whaelonga le Bachelor of Divinity, Masters of Divinity, malua mapiula. E o mai fai fe au mō lātou whailonga. E winga I le awa uina o le mata upu siri. E o mai talia ina I atunu nei. Theological colleges here accept them fully, well, 100%. A wafu e tutusa le mata upu siri o a uina I whafone ma ta upu sili ma le whaasoloina
o pepa, o le curriculum, o lea fo I to mai, o lea o wina o mata upsi sili fa le tua, o le fionga pa ia le tua. Le alala le nae, le no fina watu. E te tau na sila iai le fionga, I le minstawa onga, faululunga, o le matanga luenga wa onga, ai maiso le langolango sua iai, o le pale mene I se tula fono e pasia. Ta ulena, na vaila ye. Our educational institutions are not the same with theological colleges and teaching and earning a bachelor's degree or qualifications in divinity and the divine word of God. Kania fai fe au mo la ko fai long. Iso se atunu o langi fa o mai piu loma ma malu ma ua lunga tele le level. E o e o lato doctorates, degrees, doctors of psychology. E talia iso se atunu o le lalulangi ma faa loalongia. Ai o mai lo tātou ma tātou whaelonga mai le National University. Au te matua whaafitaia I le tō whāna e whaatino ai ma whaavae le aonga o le papa I ngā rangala ma le University. Ai o le wale watausanga. E afe ma afe tamaiti whaau ma tangata whaau mai le tausanga ma le tausanga a whea o iai. Whea o iai. E walu se lau le whaau afe tangata whaau ai umai fō le tausanga. Na I tangata lava mas tamai whainu mera o loo ngā lulua I Samoa. Nisi o whaia lātou pisi, o nisi mamatua malolo, ama retire e oe. Nana umana whaia le whaelonga. Whiu ele ma whaina sua se ngā luenga. Ole Vasili e tūlai mai. What is the government doing to provide jobs for these graduates? Nāle meo whaia le malo, mai le nā whāsa fulu tausanga. Ina ia whātino ai ni ngā luenga, e uma mai le whaunga, o mai tofu I tonu I awanoa whai ngā runga nei. Business ma company. Ngā ruenga le malo. Lale meo lo whai le pisa si, pisa a. Lale meo whai le mata ngā ruenga o iei ni poro keti. O iei ni poro kalame e whatino. O isi, wale o toe oa ngā I mea ia. O le winga o le tala le nā. Mafua anga le nā o le lava o whaia onga. Nā tū te awa o wina le whana. Sioki whasolo atoa whaia onga. E ni imta mai tai I nuu atoa le motele sa la whai. Whapena fōi ia onga uma I tū mua. Whea o I tangata I. Nāla por kalambe le, mā lo whai. Ina ia whaalata mai ai. Mā unu, ma mai lei mai la ngona o tangata nei. E le ai seisi wala aunga e siliantu nai lo o le tōwhia ma le wala auina o se tangata e avea o se whai aonga. A whaila ele o maua ele malo, ma I la tau o te itai o le atinu, se tali I le vai fōlea. O angela ia le kongi ia vangonga le, e o ai ia tangata. Your only opportunity and your only commitment to university, or even the Teachers Training College of Samoa, le a onga whawhia, onga mara universite le papa ngala. Le aia nisi mata upu na elma toi whai, na ole mata upu a patino I le au wino whanau, po ole whau mai se wha I longa, ole whaia onga. O I leo. A le nale ua whai le Academy of Police. O le tali le nārong.
o le sioki o leo. A o leale me whaalalata mai ei tangata ma whaatosina mai. Pay rise. Si I tutongi. Incentives nei whaamrianga. Allowances. Alauni whaamrianga. Si I tutongi o tangata nei. Ono tau sila la ia le iai. Ile matau ti o le whaamrianga. E nofo ale si tupulanga fa mai ai. Wa wale. Fa ia onga. Ma ia whaatutusa. Le level o le aoa o ina o whanau o le atunu. A mata mai lalo le whaatawa ina o le aoa o ina o tamaiti lalo. Early childhood education. Se o atu le primary school. Tusa fo I le. Ta ua lalo alu atu e lua. Elementary, intermediate, secondary school and colleges, tutusa uma kolisi ma mea whapena. Alale wa iai le quality o whaiaonga. Whaafeo lolo ni alauni o whaiaonga. Na ola I le taulanga a wa mawalo lato whailonga. E o ainu uitua. O ino nofo ina I le vai aso atoa, po le masina atoa, msu em so ko lua inga. Awe koe kaonga mai apia. O ko isavai. Ia tau fia I le whengaso loa. Based permanently at wherever the territory you're at, or the village, or the district, or whatever. No fo ida. Alai feo lolo si tupe o lo mo. O le nganga leo le malo. Ia lava le seleni tu inatu. E fai ei por kalame ia. Wa nau le whanau. Wa fia o e fia fai au. Are me maanga ia nga. A kele ia sala ia. Ia lavangi kako fai au. Ia tutusa leile level early childhood education, male elementary, intermediate, fa solo tuai lunga high school, tau vata maiti. Tama matene, tutusa pau uma. Watu le universite, ia o le universite. E o mai la tute lo le lei. Arana me ule tu e whaola le lei, me fai whaale Teachers Training College. Wale mea sa, wale mea lea e tala noa tuene. O nai motu ngā awhanai a vantule, I le malo, ina ia mawhai, ona tilo ma sila to e ai wae, o le tala mai, o le to tele, o le pāre mene male kāpeneta lātou te, maua lava le avanoa lātou te, haimboa haima sila mai le polkalambe ma le o nanga le Radio Samoa. Mai se le polkalambe le rei. Gagaifo Faiva ma le tāno ava. E lo te ai ma tā upu tā ua nei. Ai sea, le anga e fito I tonu I le tā ua o le lumanai o Samoa. O se atunu ua uina. A well-educated, informed country people will excel. Ia ta mamai ma wa uina o lātou tangata, o se atunu whaamnia ina I ana atinae. Ia. Tā ua tele. O vava ai atu na ia lea. Ele tā ua tele papa I le lei lava. Ia le fionga ia pesta vai fou. Ia manatu na avantu le asto na ina se mabatu nei, ma le asong fua, ma le aso lua, mana nafi. E winga le fono, ma lo te ai le mata upu lea o onga.
E la wanga i nei le university. Anga i mata upu fa sainis, ta upu fa loia, ofisa, pa pena fo i fa fo mai, fa ya onga, leo, maisi uma matata. Ai ngalo i o tātou te tai, male matanga luenga o a onga. Nisi nei o mata upu e tā ua tele. Not every person was born to be a doctor or a lawyer or an office worker. We all had different talents given by our Heavenly Father. E leo tangata umana whanau mai ma le mawhauwhau a veo ni lo ia a veman, fo mai a veman, wha masino a veman. A o ai la e o e whauwhale. Ala na le ina tā ua tele le mena o wātua. Ai na apa i ai le fionga i le li whaipule o whaasale anga whāpole lima. Ia pesta vai fō. Whaamalosia, trades and skills apprenticeship. Trade and skills apprenticeship. A parentisia. E wha o ai tangata. Tātou te mana o mia, builders, construction workers, plumbers, construction workers, i la tau e whauwhale. Whauange lele mea le wha violin mea, ngale whau ulunga ma le whale whonga whale luomba le whonga. Trained, certified builders, master builders, trained and certified welders. Tangata tu whaatasia ma welo a mea. Trained and certified electricians. I la tau e whaia wā mori, ma tai mori, ma le mea langa leo ngā wawe mū whale mo mea whapena. And also trained plumbers, tangata la tau te whaia. Ta ina le swa vai ma le saunga le mo. Tasi le vaenga. O le me o tupu le aonga matata ese le sa iei mua. O whea o iei le aonga matata ese le nā le sa iei tawha tonu lava. Samoa TTI. Technical Training Institute, the TTI. Nā fōi wale o toi whaalongo ina le TTC, Teachers Training College. Lala nā le ua matua sioki ai le tele o tangata e whaatino ina ngā luenga i lima. Lau palama o le au welo, whapena fōi le au whai e le tise, o le au kamuta ma le au whauwhale. Ai ao fo ina o ina tangata nei ma fai o lato whaelonga. O na o tu fo leo i lato. Wa tele a lato ngā luenga e whātina. Ai ua o au mai tangata e matua le marama lama. I le whaingo le whale. Ngā luenga whakamuta. Le marama lama i tula whono. Standards and worth ethics and safety components of a job. Ele malama le fai ele tise le malama ele palama le malama le kamuta le malama le welo a le wa mai umai e istangatani ma fa fai ngā ruenga. Ai le o yaila i tangata na o ina ma fa au uina ma lautongia ma wha maonia na te mawhai on wha tino ngā ruenga lea o lai lisi work site. Ala la le nā e tā ua i tele. A au mai la tangata i tono e tau fōi ona iai se por kalame. E ave ei tangata nei, e ngā lulue ma whai ngā ruenga. A o lai a o onga mā o a uina i la tau i lea teimi. A lai maua le tupe le teimi la vai tasi.
You are training at the same time. You're at the institution of technical institute, but you're working and earning something at the same time. La me o le mfa ni por kala me fa pena. Ale u ta uat. Tango fi fa tek ta in fa. Ona non lofo ai leo tatu tangata. Ile atunu e o lava ile leo mo to sisila ye. Lena fai nele chokam. Toi ti afe mon tupu isi leo na a ami atu i atunu i faf. Ami atu e pui sang le mu ele va kuongi leo fa pikoa ki kilo mta upo tu au mo le mengo ki tu au. Ti tu ba vai. Yo to sisila ye. One of the most crucial case that needed to be examined properly. Eri avatu ini leo. Ai avatu na no fe wa iso lo taulanga ma ta fa so le temel chok. E ga fa kun ko ka fa le ngo fa. You know, you were there for a purpose. Go tele yo atu eva ai le me no ti istangata. Se tamai titi le tau loa. Lea wale na pisa Samoa, ma ta pisa solo tangata, ma tupu, ma vaa ili whangatia, ili whainga malo. Ma le pale mene, ma le kapeneta o Samoa. So you see, ta ua le toe tanga ima sila, ima ta upula, trade and skills. And having vocational buildings available. Vocational buildings nei auto sila le kalesia Yesu Kristo la po ia sunga tai. Malea onga. E motu ese lava. Ia le vocational building te le lava. E tu e lata e lotupa. O inaia o le fa le tise, o le engineer, o le woodwork. Ioi. Matau tia le por kalamere ale aonga. Mai o taltonu se mea le leifo le na tau na fai. Toe sila ma toe tangai. El nawa watu po le matata ese Australia na o lo iai vai vase ma. Ale mea monia e tau na toe tangai ma fa malosia. The educational system and educational institutions of Samoa. E tilo ai. I skill and trades and also apprenticeship scholarships, incentives for people. Ta ua tele. Mana ia le mea na ele vamvai atu. Whatulanga le fale, au mato e tala fo ilalu le fale. Toi atu ista moiti e whātū a tō le whale whau atu ai i le amata atu ai le tusingo le ato le whale. See, we could even train our architectures in Samoa. Amata atu lava i le tusingo le whale. The blueprint of the building. Se i o atu ina ua whaata oto le whawai. Whaatu tūpou. Se i o iwi. Ato le fale. O mai isi ta mai tio laia o le palama. Ia ena mua. Wa pe o mea mua na e tauna whaatino. E whai ifo le a fo i le whaavai o le mauta. Wa umona iai pūpū ma vaenga wa umona maka. E toso ai paipa, e toso ai waea. O le tise. Ma pū whaapitoa. E anga i ei paipa ma mea whapena. Au mo lana whau le whale. Wa ai le vasenga le au. Palamba le ma le vasenga le au. Whai ele tise le la au mai e toso le morima toso le vai. A uma koe ka lepe i lalo ngā mea ai au mai. Ia whau unata mai. Ia mai nistangata. Technical, practical ways of teaching our people and certifying them to be able to do the job. Right from the bottom to the top. Mai le whaavai se tau I lunga, le tau lunga o le ngārua. Le ua tātonu ia le tū lai ono. Ia, toi se fulu minute.
Ia o na mole o se fsota inga. Ia male fionga ile. Ile malo whaaluralungia. Lea sa avea mo minister. Ia ai ua whate amalona tofinga. Au lea le alu mai. Mole te mua le neo la whatala noi nai se minister. Tanu o na masaila lau whai. Ale fionga tu mai tai pare mia. Ma le sunga i la uli ana mani ato. Ma vai lua ina i le pati. O le whatu tua i le atua Samoa o tasi. Ai o le nganga moni le tau momoli atu. Tātou te ono sa i pea. Ma tau mawhai ina ia tau fiofi ma mau le umaya. Ia umātua le se fulu tasi masina o lo tutoe. O lo minoi pea le malo. Iana po le kalame maana ngā luenga. E te tau na whatino. Ina ia manuia ai ia le tanu. Usi mail wa fonga ia tātou telefon. In this update, the political years essentially started with MPs speaking at the Ratana celebrations today. Kia ora tātou katoa. Te Pāti Māori expressed concerns today about ex-leader holding a competing speaking event. The Treaty Principles Bill was mentioned numerous times at the Ratana, despite the absence of the man behind it. David Seymour instead addressed supporters in Auckland at his own State of the Nation speech. Te Pāti Māori co-leader Debbie Ngariwa-Paka says Ratana was a celebration. Even when we hang on to what unites us, we had a solo flyer over here trying to take the noise. A GP sees pitfalls in moving New Zealand's health system to a private model. ACT leader David Seymour suggested at a State of the Nation address that an opt-out public health system that would see the $6,000 currently spent per head on public health redirected to paying for private insurance. GenPro chair Angus Chambers says people with high health risks could fall through the cracks. Certainly some insurance-based systems, there are people who miss out because they're not insurable and haven't got the money to do it. The government's hit its emergency housing target 5 years early. It's reduced the number of people in emergency housing motels by its goal of 75%, with just under 600 households now in emergency accommodation. Associate Housing Minister Tama Potaka says using housing brokers and keeping the focus on children was key. He says it was also about stemming the flow into emergency housing. Being absolutely clear about who is eligible to get into emergency housing and making sure it's for a genuine need, so the right questions were asked. Weta FX in Wellington is calling their recent collection of Oscar nominations a testament to the last year of hard work. The studio is celebrating its best ever performance with 3 nominations today for their visual effects work on Alien, Romulus, Better Man and Kingdom of the Planet of the Apes. That's news.
kai male ke ia pakingo au amu mai ko ile kupulanga pa mai mau ale fui le kapo kama ani o ke fa ado fo e kala au ane ne ala dua si o na kanga nisi o la ko kuanga ai ma fa anti siro waru so le fa le ranga fo le ia o ma ai lo kama wa o nga kongu ale mama le va you're in love with a beautiful woman I find the time when you're in love with a beautiful woman and I find the time you find no feeling I don't know find me the baba I oi tia karu ro au le le mi mi karu ro ko ai ko le ro pa le ka vale ni ki wa lu pa le pa ele ma se pusau ku o saura ai no fo le tafa pa ri cara o pama ai va ai oi ti ro ro fa fa valea ki we fa apia le kama e wa valea ele ike ko i lalo o le poko le anga e ula ia se u po le ro fa mo ia ele mai pai lo ro fa mo ia nga wa e lo sala sala lo lo to o le to ina lo popo se lo pale lo to when you're in love with a beautiful woman I find the time when you're in love with a beautiful woman I find the time and my summer summer lo to o le to ina lo popo se lo pale lo to when you're in love with a beautiful woman I find the time when you're in love with a beautiful woman and I find the time when you're in love with a beautiful woman I find the time when you're in love with a beautiful woman and I find the time when you're in love with a beautiful woman. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Le tau pua Samoa sini le na nene Ilau pa'a solo pa'a pea soustei Lima eva vai te a e siva mai Lunga malalo e mana iai e Le tau pa'a Samoa Ua ova oe ilo imoa Se e maia Ua o mana sunga iau paina Le tuina Samoa a e na e Atili momosi ai au kolinga Le upu Samoa e pa'a ina Langa ali maso oi e whaamanongi ai e Le tau paua Samoa Ua opa oe ilo ingoa Se e maia Ua umana sunga iau whainga
lena e siri ale si vale tini Samoa te mai ta ia sia sua ia o tatu tala no ai fo I nei me o aonga ma onga le tunu famil tala lo utama matua ia so alo e le telo tau sanga mātou te manatua ai le toi ina na tu malo le selau ma le ono tau sanga o lona soifua ai o manino pela na ba le ia ba nisi mai manisi ngase e mawai le toi ina I be pe o le suka o le meo le dementia o le ngalo me le ma se me family tala so alo il matu tina o le poto o le mea le atua amana o le atua e fa poto o tu sape te le au e te poto pe a fai te tau tua le lei ia ma e usita I matua ma fai le tau tua le lei ne au te ata e a fuile ia e ula fo istanga te lo matou no ule fai mai o le ule o sa fo to le mtua te lo afakasi e ai e poloni ulo te mai tai papa e pusi o lato mata e le lo fe nui o fa ko ya le lo fe ngui ngam kwa lawi lo le langi le ngangu ka ukia the famous speech nga le one dozen potio le o mona fai lo ele min staff o tupe lau timu ia a fo wele se ba ai asonga fua o le vai se fo ia e amatai o na tufa ia le tufa tufanga ma le vai vaenga le na o le fast food ma le 2 miliona o polofiti ale tato whaapatunga o tupe mo le lumana I manuia o le nupi wha. Fast food 2 miliona, le la tufa le 5%. Ia mana tua la olo e tilo a nga I le au whaisau whanga e si lia ma le tolu se fulu wafe. Tangata whaisau whanga ma tangata olo tutongia la tu la fonga whapea fwele sau whanga nga I le tato nupi wha. So it's going to be a massive dividend le ua whaingoa nei o le back to school dividend. Yeah, payout is le tā ua. Ia leo wawa ia tu ua sifuru ma le 5 minute o leo te ai ia le tu la e ono I New Zealand nei. Ia leo ua mafuta mai ia lana fionga le te maitai. Whaipule o le tofi o lona I tu malo. Ia le fionga ia mulipola ana rosa muli o ale. O le sa veo fo I ma minsta o le kapeneta. Ma le tala whaasolopito o le malo Samoa, o le uluai te maitai lea na vea ma minsta o tupe a lea tunu. Ia tal wai nisi fisui inga na se e tuai le matanga luenga. E wa aia tanga luenga. Tinamu te maitai maanga fisotai. Ia maa le whaululunga fo leo minsta. Sa wa aia le steering committee o le tasi le miliona poloketi. I lau whaaloalo ma le nganga whaafetai wa e tali mai. Ia, ma le whaatala ulatu. Whaatalo whai lau fionga le tumaitai whipule. Mulipola, Anorosa, a fio mai e le porkalame o le Gagaifo Faiva o Samoa. I le nei fo I asfareile wa tāwalunga I ai ia ngā luenga fo I o le nei vai aso. Talofa lava, ba lole soifua mdria. Soifua manuia pestau. Ia po lau fiong foile ia taua. Nga te foi ua mai a nei vai aso I te au ma tiu te mga ruenga ia I ele li. Mai tau watu o lo o lunga pea leo ina almasina I lau fionga ia. Tu sai foi o tiu te mawhaiba o lo whianga iai. Soifua manuia. Alo whaftai I le tali wala au I le whaatala ulatu fo I lau fionga le tumoitai whaipule. Ia, whaftai fo I o loo vava I atu, o loo maulunga fo I le anga le leo le atua I lau soifua. I le ai ase me o sui ai, lau la le lei mau fo linga pe o na masani ai le whaafonga ma le sinsila le atunu. Ia ma le taimi mua fo I sa ta whaafsanga I ai le porkalame le nei o le tano ava. I nai masina watu na iatu. I lau tu lai mai fo I le tofi. O a mai lau fionga I le te maitai whipule.
Ia, ai, wa fo ini langona o ia i le nei teimi. E tu sai ma tiu te ma Faiva ma fasuia inga o lo ua ta oto nei i le tātou whainga malo. Ia, ia taua ma le whaafonga mai e Samoa, ia, tunu se lau fo i o te ke whatalo whatua i Samoa umolo umawa mai nei whasalaunga. Manatu fo i o le nei vai aso, ia o se vai aso ese le tala whaasol pito le tātou watunu. I upo whai o malo, wai whaafsili le ataua, ia po a mai, ia o loo manuia la. Tusa lava le, o le alava le so wā fo i o le fo launga ma le painga malanga. Ia, ai o loo anga le ia le atua o le te baba ai mai. Ia, o loo ato atoa lava lo tino, o ato atoa le fia fia. Ia, me masani ia. Ia, ai o lui tau ia ma whawhita au leo langa. Ia, o le vaenga lava o le tātou whainga malanga o loo whaia nei. Ia, o loo tātou iai laulangi le atau. Mādia Malo, whawhtai. Ia, lava lui tau whawhita au leo sabalinga. Malo, whawhtai. E lau whionga fo i le tamai tai pāremia. Watu i le nei awanoa. Whawhiloa i wai le. Tapo inga lo i tu malo. O a inga ma paolo ma ngafa. O wō mai masani. E maise le atunu ma le au whai tatalo o lo o tapo i atu i o Faiva. Ia. Tā ua le lo whaapa i atu i lo i tu malo. Ia, mai ai tanga se ia wha ia whai lalo. Ia, o le a fio lava le a walpa ia o tapa au. Ia maliu mai ia nganga malai ma upu ia te oesal muli anga. Ia o se tapua inga malo le a wos taulanga o lo whanono manu. Ia, a wale manu ia o le tata watunu. Ia, mai se fo i le tu malo. Mai lava i mua ba ma te bao se ia pa ia nu uli. Ia le ia taua. Ia, o malai tausi o si o tu malo palau li sifo lo usapi ai. Ia la. Ia, fa malo lava le tapua i fa malo ta watai. Tono le foi wa tausi sila mai. Ia, o ese fo ia lunga o le fai ngā malanga o pufai malo. Ia, o lo iai le fuafuanga. Ia, o te malanga atu le fai ngol neiva yaso. Ia, se o tātou a inga sila fai. Tau te fesili mai o tali atu. Ia, a tono isi e vaenga a le a tau o lo iai fuafuanga le fai ngol vai yaso. Ia, o te malanga i saba i fai foi doa inga ma le lau fon wha mai ia mal pa i o le mato i tu malo o a inga ia wha malo le on sai wha malo ta puai o lo langona lo lo tsele o na la auto ta puai inga talo ia mai se fo i o la auto wha lo tele mai ia le ai o lo tato iai la bal sabalinga ia e iai taimi e lui ta wina ai le fo launga ia ai o lo anga leile tua o lo maua lo tele ia o tō whinga fōi ma te mau a inga e ala i le whaea ea i tūlanga tau whaalmalo. Ia, i le tāua lea. Ai tāua ia te au le sa ilinga le ami o tonu. Ia, ma le vaenga sa si i ai lo ulima e o te fia i ai tonu le pale mene. A wafo i se o sao i tonu le tātou atunu, e mai se o tātou tangata anu. Malo sao doa i lau whionga le tabaitai. Fai pule o le tu malo. Anga malaya masana muri anga. O le lemoni, o lau whionga o le toa manu ua tali mai. Awa ua toa tele fai pule ma minsta o e sa tau ave le tofi. E o lava i minsta langolango. Ia ua ngungu lava sa kalia a tonu whapea mai e iai se tai ao ma se taimi. A o lau whionga, o le ua tali mai. O lona winga, talu o na vale whangatia ma nei ma ta upu umba. O te matua te li tonu i le whātua tua o lo iai ia te oe i lau whionga le te maitai. Ua le manatu ai e nā tia i whatua la vai, e ui fōi i tūlanga sa iai ia ngase o malo. A leo ua e whio mai runga le tāpol kalame. Ma tātala noa ma whasoa. E te alu a se mai le tofi minsta. O a ni vaenga. Sa to toe ai le tapenanga a ole anga i fo i luma fuanga alu mamao o le polo keti o le tasi le miliona tala. Ia,
taile ya taua ia atono le lava le te pōmala o te e iai suinga ne ia alo o sa whai ma o mia po ile te whinga minister ti nām te matai. O tātou matanga alwenga po ile pe o na o tā ua te mi o whan. O lo ta oto ai Samoa atoa. Awa a tātou wō I pūle ngā li whai pūle. O lo ta oto I tono matanga alwenga. A tātou wō tūlanga tau wha mama awenga. O lo ta oto I tono o tātou matanga alwenga. O sui o no o masui ta maitai. Ia mai se foi fe ngai nga te tele wa uma o na sainia e le tato malo tūlanga lava lea o le sawa aina o tinam te maitai ia o le amana ia o mano tutusa ia o le vainga lau tele le na ia o na whaapopo atu ai lea mal tato wa tina al miliona tala ia atono o se division whaapopo lea ia atono o le te whaapsili le atau e tusai le taimina o walu ese ai. Ia mo le silafia o le aso ngafua le aso ngafua le vai aso ntua. Ia o lea sa sainia aloa ia ai ia nisi o itu malo. Ua mawhai o na lato au sia ma se atu. Ile miliona lo ntolu. Ia al tato miliona lo na lua ia. Ia e peto e whai tu malo. E le I o atu a lato li poti foi. Ina ia mawhai o na wha matu ina ai lato se leni. O te alu ese mai wa uma na whai le whai unga ilunga le kapeneta. Moi tu malo uma la vai le a vatu ia lato vai, lato li poti. Ia wa ia ile extension o masina Januari. Ia wha mai atu ai ia lato li poti. Ia mo le wha matu ina le miliona luna lua. Ai ile miliona lona mua lava ia atono le toi pomala o le voice abatu le update tato watunu e fitu te lau ma le lima afe le vai ngā tupe o lo tutoe ia atono ina o lo o iai nisi o tu malo iai vai ngā le mulimuli ta ia ita ialam whaingi wha vai ia o le aunga le nā ia e peta ia o le o tato o te alu ese ia wa folau tatou sa nga I miliona lon tolu. Wa tolu I tu malo o le foi wa uman sainia. Ia wa wha matu foi ia vaenga o lea wa ese vaenga o le miliona lon tolu. Wa umana whatatia ia o le elua ia disbursement. Ia fitu se la wafi. E disperse mua. Ia mai tolu se la wafi. E ato ailo na miliona. Ia atono se tala la tamaile na le atawa mai whaafonga mai o Samoa. O le aso ngafua le nsainia. O le awa uli fo le aso ngafua. Ia o le sa whai ele ma whailo inga ma le fionga tamai tai pale mia. E pei o na ami mai e fo I mato. Ia e tu sai fo I o le fuafuanga le awa uma na o iailan whai uma. Ma lo whaptai, o le lai ma ua tu lava I le whaafonga mai a le atunuu. Wa e alu ese ona ua wha malo sia lo tula I ese mai le tofi minister o le vaai o le tatu polo keti le o le tasil miliona a o lea lava sa whainga luenga e o lava I le itu la muli o lau tau whilo inga ma wha muta lo tofi minister o lea lava sa ngalue o iai lo wha tuanga atoa I le tui nato le polo keti o le ale leio na wha foe ma wha tautaia ele isi minister fou lea ua tulai mai I lau sila ma lau whaatutuanga. Ia, atonu o popolenga nala o fionga le atawa a wa molsifia ia e toa wha ia mātou minister o le sa wha I tonu le mātou steering committee. Ia, e te tei fono ai la. Ia e ele minister o tupe, e ele minister o whatoanga, minister o sotainga, ia ma le sui pale mia, ia o vaenga uma, ia maisi vaenga o sui o le atunu, o le atoanga le na, ia ai pei o isi vaenga na sa o sa yeilo whanoanoanga. Ina ua lafo fo inisi o saunoanga fo I la fionga tamai tai pale mia I lunga le kapeneta. Ma o whanoanoa ia, I le tūlanga lea o whai mai. E le tatau o na iaise steering committee. Ma e le tatau fo I o na sao whai ia minister I tono steering committee. Ia, ai o le whai ungu.
O le whai unga o le pepa le kapeneta. Na au tasi ai ia le kapeneta. Iai malona ma le fionga tamai tai pale mia. O le ana ngā solo ai ma mwhai ai. O na mūle a foi le tatou ati na nei o miliona. Ia sa au whanua noa le aso le ina ua lafo foi lana pantalama. O lona wi. O lea wa o walu ese. Ai atono o lea wa maua le apanoa. O le apatau nu ua ilava le fuafuanga le atono a whapea o se fuafuanga o lea wa leba o na ia fuafua iai. Ia atono e mautinoa e tau nu. E mautinoa ave se foi tofi o minista ia o te leiloa ila na ia fuafuanga. Ale mele na o te ia ile ia taua ma le whaafonga mai o Samoa. O le whai unga le kapeneta. Sa iai mai? Ia o leo wa toi sau noa whapea. Ia o nisi na o whaanoa noa. O na e mantua foi lei a taua. O le pepe lea le whai ngā malo. O le ati na e lea sa mapuna mai. O le whaama ite lea a le whai ngā malo. Sa o mai malato i tutonu. Ma le fesili. E wha pe fea o na a waitanga ta I le ati na e o le atunu. E wha pe fea o na abatu le wha atua tuanga a le malo. I tangata anu uma o Samoa. E ati na e wha atasi ai le atunu. Ia, a tonu o isi vaenga ia le a taua ma le whaafonga mai o Samoa. Ia, e tā ua tā whaasoa. Wa nisi nā vaenga na langona ia lau whaanua no. Ona ua ia toi fesilingia. Ai o le pepa o le whaai unga le kapeneta. Na iai malana i o enga. I to tonu o vaenga ia. Ia, e peo se wha malamlamanga atu le nā ai e iai lau tel tonu. Ia, o te iloa inga e mai ei foi lo wha moe moenga. O le fionga le minista o tupe. Ia o lo o ia si le fia le tā ua o le ati na ele nei. Ma o lo o alalanga i foi le tele o i tū malo. Tele swingo. Awa a tā o le ati na. Ia e se fulu. Ia wha alau e mwhai o na ave i e wha mua mua. Le tū malo ma le tū malo. Ma ese o mai tū malo. E le tutusa o ma wha mua mua mwha pita o le o lo whea ngai mai tū malo. A o lea ua iai le pāketi mautinoa. E a wanga lima. Ia mawhai e o na ngapa tau lima ina fuafuanga. Ma vaenga. E mawhai e o na si itia so I fua manui o tangata. Ia e peo se au te lenga lea le a tau a wal whaafonga mai Samoa. Malo whaaftai tāua tele le whaafonga tāpua ia le tunu ia manino le lei. Ma whai le lei e le whionga e le tamaitai whai pule pou. Awa nā lano tau whai atu. Ono le pepe lea. This was the government's baby. Mai o lea fo sa yo a ao ma whaafai lele le pepe lea. Ai na wānginga I lau saunuanga fo I lea na mali e uma I ai le tamaitai pāribia ma le kapeneta. A o lea la wa ese whaamtalanga au mai. Ma o le mafuanga fo I lea na laio na upiama I le lua talanuanga ma le sui o le whale tupe o le malo o le atunu ma le rangi le na alanga I atu Samoa ma toi fo I le si 2 miliona Amerika. Ona o le upu. Inclusive. Wow, fia o se poloketi le wow fia uma tangata uma mai maunga te tele se yo o lava il tupulanga te lavau o li mwhai pule le I tupau tinam tu mai tai se yo o le whanau. Wow, fia ai tangata uma I lo lato sao le poloketi le a wane la I soulango na lewa e tali o se whaanoa noanga tele lea. Tala noa I le mata upule le inclusive. Wa a fia tangata uma. So tino le a taua mai whaafonga mai o Samoa. E se la uba ai whaamanianga le ati na ele nei. E mo I lava tātou te tā ua o le miliona. Ai o tua atu o le tamau a inga ma le tupelea. O lo o iei le whaamanianga ua mawhai e on tu whaatasi tu malo. O te tautala la ui lo uia tu malo. E le mawhai e se tasi nu se tu ua se nu e tu atasi o na la tu whaatasi le tu malo. Ai o le whama itele nei. O mawhai ai. I lo tu langa whawhai pule, o lo o mawhai o na taita ia le nei ati nai. Wa o wa ai atu. A whapea o le tamau a inga e tāua. Ai I tu atu e tāua leo mai whaatasi o tangata. O se lao lao foi la lea o lea foi sa o watu a uia. Ma tu whaatasi a whawhea ngai ngā pati whai tau lani. Ma sa o wa ai se furu fitu. Ia whawhea ngai ngā mau lātou pale tua, I to tonu le tu malo atua. Ma I le mātou tala no session na whai lea po,
Ma whaapea mai ele tele o isi whaiwhi au. Ua balu tau sanga o na o ngā lua I tutono le tū mālo le nei. O lea whato a mawhai o na o wheloa I atu I lea whaiwhi au ma lea whaiwhi au. Ele ngata la le sauwha inga o whaiwhi au. A o sauwha inga o whalitua mtausi. Komiti tina. To a hono nuu I lalo le mato I tū mālo. Wa tū whaatasi komiti tina. Tū whaatasi pule ngā li mwhai pule. Tū whaatasi tu pulanga talabo. O ata o whaamanianga le nai tua atu o le miliona tala. Ua mawhai ai ona o mai whaatasi. A wai pei au le ba ainga le tele o isinu. Ia pei o tau wafa ai ka le sia. Ia A o atu a whapea o iei ni whaalawe po ina atu la I mai tupulanga. E pesili pai whea. A whapea le o la tupulanga tala voulea. Ia ele ai. Ai o le anganga le nā sa ova aia. Ua o mai whaatasi le tu malo atoa. Ua ngā lulu e whaatasi. Ma o mai e pongi whaamoe moe, ma le whaama I te le malo, a wā e mautinua. E lei se ngalo. E whaamania ina. E si tia ai ia mamana ia e olo ia ia fianga tu mau soifua. Ma e olo o mawalalo le tamao ai. O le ta ua le na o le ati na ele nei. Ai e pei olo o popo lenga le na. A whaapea sa sau noa le fianga tamai tai pale mia I lunga lau lau al matau ka peneta. O lona winga, ia, a tonu e whaatau nuu. Ai lo wia nau nau tainga, ia whaawau, ia le whaamanianga le nei. A wā o le moe mitinga o whaama ite, sa whanau mai, ina ua mawhai o na soa le pule, ale vaenga whaapufai, le tāpenanga o lana anabatau. Ia e pei o vaenga le nā a le ia taua mai whaafonga mai o tātou atu. Lua upu ia o te maita wina I lau fionga I le te maita I whaipule. One, you're very emotional about this 1 million project baby. Two, you're very passionate about this issue as well. Na mea mua, o te vaai I lo langona whaanoa noa anga I mata upu lea. Lua, o le nau ta inga ina ia whaawau lea wha moe moe. Tātala noa la ma ta tai le tātala noa ngā. I le taimina a ami mai ai lau fionga le tamai tai. Ministai le taimi le nā. O ani la ngona na o ia te oe. A o ani upu o le a whai le lua whailua inga. Le a se lua whetūwha inga. Sau noa iei lau fionga le tamai tai. Whaipule. Pare a taua, ia a tonu e a fua le mawhiloa inga le ma le tatalo mai o le fionga tamai tai pale mia wa umantu taimia mātou taimi. Ai au mai la langa schedule. Wala muli muti. O whapea. Longa winga pe eise winga ya lang pa muli muti ya. Mai saufa inga o le kapeneta ato. Lona winga e te lelo o taimi lea wa upile tawa lunga ai lea po. Ai mulinga na o atu se whamatalanga le a tawa I le mātala noa. Ai se ito e tata I tua ia se whamatalanga I le mea na fua ai. Madila. O na I mala auto atasi mātou. Sa mai tau wina le mātou sa walinga ale kokos. E tele o taimi e tau alanga ai te fono, le fionga tamai tai pale mia. Patino fontanga. O leva ona plan le mātou retreat. E whaatala noa ai o se space ma se ava noa. E petu wha ai ia le. E vaenga whaapu whai. A wai tele fo I vaenga o loono nofo fo I ma minister lango lango. O leva ona fia whaasoa mai. E mantua foi, o mātou foi mātou tō whinga minister. E whai singa pisi. Mai ia le vai aso atoa. Ai o le walewa o na iai le fufuanga le whiunga te te fono. A vatu lato le pokalame. E whaatino se retreat. O le vaenga lea e mawhai ai. Ui lea. E le I mawhai lava. Matilei lava e le whiunga te mai tai pale mia. Ia, o na iai loa lea o le avanoa le ina watu lai mai le whiunga ia la audi. Ona fisilingia lole la audi. Pole oina au mai ia le a foi le fasalaunga la auli tono mātou picture mātou kokos. I le mea watu la ia te ia. Ua charge na ia leo I le aso lusu fa. Ia. O mātou la, o mātou te ite. O mātou te ite I pole ale mea leo watu pe o ia mātou ia minister cabinet.
Mātou te le iloa le mea o tu. O le ala sa whailoa mai iloa e sui umal mātou kokos. Ua onga le mea o tu lai mai. Ua tatau o na whai se whailoa inga. Ale vaenga wha upu whai. O na ua mauti noa, ua te lele a whaina o le tātou vaenga wha upu whai. Le mea leo tu lai mai. Ai mai se ai, o le asolusu wha, o le vai luanga ke risimas. Lea na tau whai wha atino, el vaenga lea. Ia, o lea la sa fua iloa le whailoa inga le vaenga wha upu whai. Peita iane, o lea sa wala au fo ile fionga te mai tai pale mia. Ile a fiafi lea. Ia ele i o atu. Fiu e bala au. Le sa fai e lo le tala noa ngal vaenga wha upu whai. Ma mātou wha soa. Ua ta tala uma fina ngalo le vaenga wha upu whai. I vaenga. Ma mata upu onga. E le o mawhai o na tū la i atu le malo. Awa e monsi le fia le i atawa. E iai le tusi. Sa tu ina atu e mātua. O le atali. O lo o tātou tapisa i nei whalabilabe le nei. Tu ina atu le fionga le tamai tai pāle mia. Ai kopi o mātou minister. I lo o via taltonunga. It's a personal letter. A mātua o le atali. O lo o mafatia. Mai le lua o lua tasi ya ma i le lua o lua wha. Ai se ala le mea ua le tali ai. Ia e pe o isi vaenga le na. Mai la i le mātou wheloa inga lea lea tau. Lea la sa mātou au tasi ai. Na whaatino le mātou wi ngā whono. O a uma whina ngalo le vaenga wha upu whai. Ia whaatino se tusi. O na tuuina tu lea lea fionga tamai tai pāle mia. Ia o lea sa wha mau uma whina ngalo manatu le vaenga wha upu whai. Ia o lea na wha solo ai loa lea fiafi lea sa whiwha ai solo ia le whailau tusi. E wha asaini mātou. Ia mo si fia. O ma ua minister ma fionga ia wālasi lea sa asai. Ia ma le tele o isi a mātou whaipule. Tau mai lai le taimi sa wala awai a o le fionga tamai tai pāle mia. Le whatau tanoa le one on one. Le whasika le fionga tamai tai pāle mia ia tea. Ia mulpola. O lo o tau lima ina le tusi le nei ia ulima. Ua o lo o manino ai o lo o e saini. A o le tusi ua e le whatua tua ina e a vea o se taitai. Ia. O le whasili la. O whaatu mawina pea lau saini. Ia. Sa o whaile fionga tamai tai pāle mia. Whakastai lau fionga tamai tai pāle mia. I le lao ma le space le nei wa e wala awina ai mātou taitas. Tātou te tala noa. Mai maue. Mai maue pe ana whaatino le nei one on one. I le tele o taimi. O ngā le space le nei. E whai ngō fia o na mātou tala noa tuai taito tas. I whaenga fo i o lo nofo le minister la tōwia. Ma mata upu whaape nei e au o nā batu ai fo se tua lalo. Ai ui lea. O lea ua whai kako one on one. Ia o lewa esel tūlanga lewa iai. Sa o tali la le fionga tamai tai pāle mia. Mai le amatanga o le tusi. I lona whai unga ma vai laina o le tusi. Sa ato o toam se lau pasene. Pata o saini ai lo lea. O lona winga. O te le i saini pongi sa i le tusi. Sa o saini o le i unga fono. Wa uma fina ngalo le vaenga wha opu whai. O lea sa tu i le pe. Awai mai maule taimi na mātou whaasoa ai. Ai le o mawhai o nā whio atu le whio ngon tamai tai pāle mia. O lea la ua tu o umawhina ngalo le vaenga wha opu whai. O whaapepa, ma whaasaini. Ana mamoli lea ia te ia. Se sila lai le onga o mata upu ia. O lea o lo o. Ele isaini ei la le whio ngai ia la auli. Ona o lea lava o le mātou lava i ngā whono. Awa e ese lava le mata upu la tau ia le whio ngai te whono. Ia o vaenga ia le ia taua. Ia o lea sa whaapea mai ei lo. Ia a whaiwa e le whaatuatua i nā e a bea ma taitai. Ia po o taitai fo o kabineta. O te le whaatuatua i na fo i oe e a bea ma minister o la o kabineta. Figure that out. Ia sa o whai atu loi ai. Ia whaatai.
Ole unga te whaia. You have all the right to do that. But, o te mana o mia, au mai se pepa tustusia, whaailoa o mamaiai grounds, o le ale maenga lea ua mawhai o na whai ei lau whai unga. O la usaini ea, o na o vaenga ia o mawhai o na mātou whaaleo atu. O na o tātou sae whau whaatas. Ia saunua mai. O a ngisi grounds. O grounds, o lau saini. O lau saini. Ia, ma whaapea mai loa. O lana whai unga, e effective immediately. Effective immediately. E ai ama se si taimi e te tuma. Ia, o te whaailoa o mai le tele o nisi o vaenga. Au te le itu ua, au te le isavali, yes. Se wo sa o loto. O le ami o tonu. Ma vaenga ia, ai ana o se ta eklei. Ia, e ma whai fo i ona longo sa i apene. Au a inga. Ma wha upo whai. O le so le pule. O le tufa atu, tufa mai. Tala noa atu, tala noa mai. Ai ui lea. Ia whai wha apea na whai no wa. Ia. Ele umai lau lang le a tonu e tā pena fo ele atua le atua. O mato loto. Mato mafau fau ma mato fofuanga. Ia manuia Samoa. Sa sava vali mai le vaenga wha upu whai. Malana anava tau. Wa iai uma fina ngalo le atunu. Ina ua uma ona sava lia le atunu atua. O mai malana anava tau. Male mato wha. Male mato fulama. La mato putu lea. Ia o pitsili na no ai. Wa afia ai ma wenga. O la o whai ngā wenga. Ia o telo na afianga. Ma fo ole toe maua ni lato ngā wenga. La o e lava se wha ma whananga le o wenga. Panga lea. Ua le toe iai fo se wha atua tuanga. Ia o isi fo i minister au tu la iatu. Isi au fo i au whai ngā wenga. Sa ngā lulue ma tau tua puno wa i mai o tua. Ia e tau tua ina lo tofi minister. O wha no noanga ia. Ia mal tu langa lama lea. Le ale mea ua whai wha apea i mato. Ai ole a fionga ta mai tai pale mia. I lalo lana portfolio. O lea o lo o ia u mia. The Public Service Commission. O le vaenga o tangata whai ngā wenga. O a vaenga o tū la fono le nei o lea ua ia. So tangata whai ngā wenga I keep notice. Yeah. E peo vaenga ia le ia tawa ma le whaafonga mai o Samoa. Ona o lea wa tonu e to a telefo ia tātou au tu stala o lea sa mana o mai fo ia whai se interview. Ia a tonu o lea to a maua lao le nei. Ia whaasoa tu fo ina ua mai ale vai aso. Ia o se vai aso o le tala fo aso o pito o Samoa I upu whai a malo. Alo sa doa I lau fionga ma lau loto tele. Ta ua o te vava ai atu lava I lau sa doanga ia mau fonga foi ma matoa sa usi le lei. Awa o le ala na ona tase e na papa iai. Po le pale mbia po ai lava po lana pule whai talia. Na lava o lo ta oto vaenga le tula fono. Give notice. A warning. To e tusi atu. Ona whapena lea your first and final warning. O mea ia whapea I kon kalate. A lea lae mafua mo I tonu ar kapeneta. O whea la le tula fono e muri tai ai. O le fisili na leo. Na uwhatu lau tala le vasum nei. The rule of law has been dead in Samoa. Ma le infamous statement, no one is above the law, is also dead in Samoa. Woti fo I marafala la wasil na le na upu. Lea la lau whai atu nei. Lea fianga lau fionga le minister. Lea fianga o lau au whai ngā luenga. O lau ainga. O fairly natural justice if tu na I ai le mata upula pa whai o I o le minister.
o loo whaatulanga i nai tu la fono o le pisasi o tangata whainga luenga lava o le malo. O loo i lalo lana portfolio lea. Lua o le maanga lea. Whamata ana saunoa i le fionga le te fono i le sunga i la auli ma whape atu. Look, or 3 options here lea la whaia tunei. Is either you're temporarily suspended, tu maupea whaamrianga, perks, malo ofisa mtulanga, na ona whaase tuangalu, ai una o lewa au mai le unga muri e na o le lua options, a ele whaamawai o le a tuli oi. Da ele whaamawai, you will be sacked. Laso taltonunga, whaamata o vave te isi le whai unga le tumaita i pare mia ma le whaapea, ima whaunga upuna, temporarily suspended. Sao no ye pen whapea ye se tō 5 tu na i whapena. Ia, ina o mai al mātou pontanga i lea so lea. Ale kokos, wa mantua fōio lea, fono mua, ele yo atu. Ta pena al mātou tusi tu lima iai. To am whai loa ona a fio atu. Lea la sa whai e loa le mātou. Ina o mai al mātou pontanga sa ia whai loa e tolu option. Ia, o mai fo wa sa noa ia lau, ta e au ta wheilua. Ia, on tata noa la ia. Ia ato no le asa tonu lava lea, o le asa o le fono o kapeneta. Ia, ato no le lava sa wheilua, ai mawhailo ia. Ia, o le option mua. Au ta atia pai option e lua. Ia, ila uia tal tonu. Ava peo se mea wa leva o na whawhau. Wa leva o na fuafua. Ia, ato no vaenga le na. Mai, ia au fo ia mala uia titilo. Fase ese le fionga le minista e alwe malolo. Ia tunu ifa. Se e maila na fionga iwa, ai le ofisa o leo. Atino lo vaenga lea. Ia, o mātou fo i minista. E mātou te ilo fo i... Tuna. Analyze vaenga umaia. Ma mātou titilo. A whapea le o malu le fionga te fono. Le whapea la e malu te fono e whaufiufi se mea. O ia o tai a whapea o ngasi fia inga se mea. Tala noa. Ai a whapea le o malu te fono ila na ia tai. O le mātou fo ila ngona mātou i e minista. O mātou le malu fo. Ia. Le tūlanga fo i ona ia tai inga. O le tele o vaenga mātou te maitau wina. Ia. O lo o ia ngungua. Ai oni mata upu lau te tele o lo ofesili ai le atunu. O lo ofesili ai le atunu. O le fo yo te pesia i ai lunga lau o kapeneta. O le matanga luenga o leo tu lo wale ngana tu lo fo i le matanga. O le alanga lea ale atunu. O le ai se faa tuanga i le matanga luenga o leo. Atu tilo i vaenga i tupu mai. Ile mātou mtanga alwenga. O loo vaaya ai ia le malupuipuia ma le saunga le mo. E peise mea fua le loa o tamaita i mawhanau to e maua mai. E peise mea fua le wha uma le soi fua. Ai le o iai ni sa ili ilinga. O lea fo ilai pe sili mai le atunu. E te tau na tali le malo. Te tau na tali le malo. O mata upu lau te tele ia. E mako ke stress ai fo i mātou ia. Ia love. O ngā mako pe sili la ia. O iai e se mea o wha au fufi. E a lai o ngā le wha sa o menge. Ia, e peo tu langa le nā le a taua ma le wha fonga mai o Samoa. A tono o wha soa atu vaenga o mai. O na o mai tauina. Ia, ua pei ua tilo pito tasi le fionga te mai tai pale mea. I leo te lenga o minister. Wa ia langa ia vaenga i wha mau popo. Ia le wha pe nā se tai le lei. O le tai le lei, wha mau popo atu. A sila o iai se isi minister lang kapeneta. O iai ni au mi lape o tula i mai. Ma ai se panga noa. Sau, tatala noa. O le ale mea lea, wha matala mai le mea lea. Ia, e wha pe nā. O le kapeneta o le ainga. E tala noa mai. Hai nana tūlanga whātaitai. Ia. Kake whaangoa al te leo tei. Malo. Kele whesi. Ai ngungu. Ia la.
Sau ronga la fionga. Langa ilo to yai se me to na tia I fatula vai. E mana I ole ta ngai I le aunga o te male fatu na la yo na tupu mea nei ma ngai ai ina masale lau fai I to tono le vaenga fai o le fatu tua I le tua Samoa watas. O le mata upu le maliu o tu au. Hit and run. Lea lava na masalumia ai se whaipule o le lai tu vai. Mai o le matenga fo I leo I le fale ma la masalumia ai e le tunu. Ua whata ua I le sotanga whale tangata I le vā o le o lo molia. Ma le fionga le minsta o leo leo. Whata si ai ma le fionga le tumaita I pale mia. Ua ufi wha manungase ai. Le mta upu lea I lea sui. A o lea la ua tinga ina ato ai mafu fonga le tunu mama lepe ai le vaenga fa ufai. Sau no ne matenga lea ua masalo salo I le tunu. I so tanga ne ua ta ua I le tangata lea. Ai whaatua tua nai the oath of allegiance, the conflict of interest in terms of relationships and family ties. Ai whaatua tua nai the oath of allegiance le tau tonga ma le whaamaoni sa tau na whai I le atua ma le tunu. Ele o te le tau whaailo le mata upuanga I le alo ua o lo o whaifoi na tātou le vesi ai le atunu o taimi nei. Ai ia au le a taua mala uia baba ai. O le taimi sa tau nuu mai ai le tusi a mātu. O le taimi le nana tau na action ai le palemia. Ai tua tu foi na ua. Awa o le foi sa mi ngai lunga le palemia. Le lava sa tu fesili. Tu fesili le palemia. Ai le sa tali le fionga le minister. Ai leilo ai. O le iei so tanga. O le iei so tanga. Ai ai lani so tanga va bala lata. Ai o lo masalo mia ni tangata. E te tau na whaatino ngal be. Ia a tonu ia au ia mala uia tilo. O le fionga tama I tai pale mia nga ilanga minister. O lo ova ai ale mta ngalwe. Sau. O le ale mele tupu. O le ale whaina na whainga whaatino le suesu. E nga ma nei pa mtalang. Papopo atu iei male tusi lea mātua. Ia. O mātua wa whātau sanga o mawhatia. O lea ua sulu mai tai o le mālo. O le whaalawe lawe fo. O loo masalo mia ai. Kia whaipule. A o leo tū lai mai. Ia au lai. I le tai e tā ua vaenga o ma. O leo te fo tilo au ia tēni tū lai mai tū lai. E iei loni tusi whaapea e a vatu. Ai mai seo ni mawhatia ngā mātua. E vave ave ai ia le whaataua. Ai sea, o ngai tātou te langona uma. Ai awa o se whaalawe lawe, ua afia, wale I longa se isi afia I whaipule, afia ai minister. Ma afia I fo ele malpuipui, ama saonga le mo, ola na vinga. Ua le panta tauna fo le whapita au li le nei. Ai e le o mawhai o na whaatino ngā luenga. Talo fai. Malo whaftai tele lo lava o le saima le lava papale a wa o te lo ia te au ia. A fai o le pūlenga le leidea. O le minsta mua mua na tau na wha malolo. Ma wha se tuangalo o le fionga le minsta o leo leo. Ai se e mai la se si minsta fo e wha tuina na te whaia. A fresh pair of eyes to look in this issue and the death of tu au. Lea la ua wha malolo o tu leiba minsta ia sau noia. O lea sa whai langa reshuffle. Whai langa reshuffle mako. Ai le reshuffle lea. O lea foi sa au o iai. Au mai, au tele I sa vali I la o matanga luenga fo. Sau noa mai po iai ni o lape le matanga luenga. O le matanga luenga o tupe la o whatinoma. O ngai ka ua. Ia e sau noa mai. Ulpola. O lea sa tato o mai, te le tu langa whaale tonu o tupe. Yeah, I'm confident and I'm comfortable. Comfortable and confident. Ona upuia. Sata o mai a tea. A o lea o te manao, e te anga I le mtanga luengo tina amta mai tai. Pa ai le tato pepe lea. Tato pepe lea. O I nasa o whaalaba tua I lo whea kula whiong mai. Paftai, walaba lea moa. A o le tāua, o lea sa o mai.
e te saunoa sa o mai lava. Pe iai ni lape, angai ka ua lo ilo lape ia. Ina ua fai ai lo fai unga. Wa tele i tala noa mai fo ia tea. E iai swinga ia. A o tele ia luatu e whaatino la o ngā luenga. Ma le sona tāua. E te tala noa mai. And I respect you. You're my prime minister and you're my leader. E te whaasoa mai a tea. Ia. Lana sau noa ngale na. A o leo fisu ia ia ia. Ia. E pe yo. O isi tu langale na wa ave ye le manatu a le ya tawa. Ia ai wi le. Le ya talia mal fa tsaya na suya. Inga amu ia fo ia. Na yela malo. Sui mai le minister o tupe. Nga i mai le minister o tinam tama i tai. Le wo to yo o ilo o tu langa fa fai pule longa winga. I ko kongo le terme kas. Wa o wale se bai whanoa. O le o. E taua ia tea. E te pu e fo ilo uia mala mai tu langa am to finga ese tono le. O le malo. Malo, whaftai lo lava papale malo ono sai ma le to wha malamba. Lea la, ua wha malo lo minsta e tos, fulma to minsta lango. O fea, po o a fea, o le a tofi mai ai, ia nisi minsta lango ina ia atoa pu whangota ma pa whangota uma o le kapeneta. O fea a apa iai, o lea ia te utou lava le second fraction o le whatutua le tua Samoa tasi o lo to tele lau tau numera. O fea le a tofi mai iai nisi minsta e a toa iai ia le cabinet. Ia, te whaamaru lua i le fionga le whongpetalai. O te fia whaaso atu lei a tau al tūlanga lea ua saufa whae e saufa inga o le pale mene. Mai le aso lua, a ngai le aso le nei. I la uia ba ai. Ua maa ea o na ave le mātou tusi. I le afionga le tamaita i pale mia. Ua mātou le whatua tua ina ia, ea vea mitaita. Mātou lava ia loto i fale, whaabaenga whaapufai. O lea foi ua avatu le mātou tusi, le mātou i ngā fono. E ave ese ai ia le baenga lea toa ono, mai to tonu, o le baenga whaapufai. Ia tono lea sa o tau sisila mai, ma whaafonga mai fo il folasanga le afionga le afionga le fonga petalai. Le tūlanga lava lea o lewa tātia ai il tūla fon whaabai pol tātou constitution. O le mata upu a ia whaaloto i whale le baenga whaapufai. E lese mata upu whaapale mene. O la ofesili a lea o lea o lo tu ofesili ai pea. Ai mai sei fo o lo ofesili pea lo tu malo. A ulu fale le tangata e alu e tau va le palota. E ulu fale le whaamalo le vaenga whaapufai. Yela. A whaamanuia ina. E te sau fo i e te a mai atu le whaamalo le vaenga whaapufai. Leo tu lai mai le vaenga whaapufai o le fast party. O leo tu lai pa e taita ini malo. O lea wa iai le whailoa inga ma le fontanga, wa iai le auta singa, o le majority e ave ese le taitai. O le mātou vaenga whaapufai. Ma tangata i e to ono. A o lea wa nga i atu i tono le pale mene. O lea ua amana ia tūlanga o le Constitution. A ea le Electoral Act. O le Electoral Act, ia o fo ia mala o ia tilo. Ioe o le pale mene la tau te fausia tu la fono. La tau te wha mamaluina fo i tu la fono. E iai le tātou Constitution. Ai leo le tiute fo i lea le pale mene maamana ia tātou Electoral Act. A wā o i, o lo iai baenga. E pui ai ia baenga whaapufai. O le mea maalia la le a taua ma le whaafonga mai Samoa. O lea ua sau whawhai, le minority, se fulu lima. La tau te pū lea le malo. A lea wa nofo su valu le tuangai. Nofo le lua se fulu. O le vaenga whaapufai o le fast. O lea lale. O lea le ata le watatou vaia. Mea moni o. Ai o le whaatumitu munga o le pale mene. La tau te puipuia ma whaamalosia, maloa ia, mamana ia tu la fono. A le atu langa le waiai. O le tangata o lea wa le eise whaatuatuanga. A o lea lava. Wa te pū lea. Ua le eise vaenga whaapufai. Fesili la. Se fulu lima lea. O fea le tutu wai. Where do they belong? A o lea lava e ona i te tonu le.
o le pale mene. Se vatu ala O, ia ia tau. Lau fionga i le tamai tai langa le wepa pai le mea tā ua le loto. Langa o leo sao noa le sunga ala auli i le mata upu lea o le talia o le whaamanga longa. Talia fo i le mea wa mai e le teo ma le tausi ino le file mu te tono. Whaamata mai leo te talo tonu o le vaenga lea le whaamsinonga e tau le whaamanino ma whaamatala. O la tau ma le lātu mtawha i whaamatala le vaenga se lau fastfu ma le tasi o le Electoral Act ona maua lole i nao le iunga le mata upu le nei. Ma le whaalo alo mulpola. Ia. O tātou i lau ia tūtilo ma lau ia sa wha ia tūtono pale mene ia tele fo i o whaingano. Wa i fo tātou bāta puia. Ma le tātou wapa fata fata. Ua le whaasa o ai me tau ni whaasa. Ia ua ia ma lau tūtilo. A wa o nei le ia tau ata pena i tai au. O le ale president le wa set. Ele pale mene o Samoa. O le afo sila mai o isi atu nuu. Ele whainga māloa Samoa. Wa pū lea le minority, le majority. Moni. O kutu sa. Ai o le mawhatianga fo i le atu nuu. Ia whai le ami o tonu. Ia sa babali le tūranga le ami o tonu le mea tau on ta atia ai. So, e le alo foi sa whamatalanga le atawa. O ngā, o lea laba ua, e sa o lele laba sa unoanga. A tonu o vaenga ia, e peo isi taimi e au mai le bata puia ma le ava fata fata. E fai mai fata o file mu ai Samoa. A le to a tele o Samoa, o lo o fese o tai mai. Mātou te le mana o mia le mea nā, mātou te mana o mia le ami o tonu. Le ale tu ai ngā mālo leo whaatino ai tata o tunu. O le ale pale mene, o le whaatu mutu munga. Ia, ona o walofa ai lea. Le, au ngā tupulanga ia ngai mai. O ngai tau tala le aso lua. Le aso lua, le asa amata le aso lusu tasi o Januari. O leo operator i kako whai ngā mālo ma le pale mene. E tau tala mo lumana. Leo ese le mea leo tūlai mai. Talo 5. Lea wo whai atu ai wo la whau mua ai tele i o le mata upula nā. E se mai la le tau singa le file mu. Leanga sa matala noa e whaa i tū lao ma whafsanga i ma le fionga le whonga whtalain. Sa ia ta uai nisi o vaenga ia. Ma le manatu lava e whaatupu le file mu. A sa o tilo lava ma whai tau pea. Le vaenga sa lau whaasifu ma tasi e lo manino i nai le whaavai. O le mata upula nei. E ta tau na ave luma o le whaamsinonga. Sila iai o la tau le nā la tau te whauinga ina. Ia le mea lea, le wasa o lele al sauranga. Now they have set a president for a minority parliament and government for the future. Le foi sa no fonofo tu le epa, malana sfuru ma le valu. Male manatu e apa ma iai le tamaitai e wha atoa ai se vaenga. A la foi a mai le Electoral Act ma teu ngō standing orders. E le mawhai o na whai o se coalition government i to tonu o le palemene o Samoa. Whaamata e ono o le mata upu i le whaamsinonga ai o whea nisi o le awhiri mai ai. E le minority lea, le majority le lua se fulu lea o lo o sa ili nei ma whaatalitari po o ai nisi minsta lango tai au po le vai se fo. Ia, atonu lo whanga solo lava tāpenanga mfufuanga, tāpenanga le vai whai. Atonu le vai lava le nā o lo iai. Ele o toa file mu fo i ia le lua sifuru le iai taimi nei tonu le mato. Le vai whai. O lo mapuna pe fesili. O lo fesili mai a lato i tūmalo. O le ai tu ai ngā pale mene lewa whaatino ai tato. O lewa mai le numera to i titi. E wha ngai oi le malo. Ai molitali o lau siri le atau. O lea o lo whai a pea tā penanga. Ale vai whai. O nai mātou te manu. Mātou te manu ona o lewa tupu taimi le nei. Mai lea so lusu tasi o Januari lua olua 5. O lea o kako se tinga le president. Mai tau tala le president. Mo le lumana. Tano 5.
alo whaaftail whaasoa ma lo telefo i neibel ta upua tātala noa i leiti o fwoi whewhewhe isi whai pule ma isi minister. E o mai e tō lau o lātu langona ma le tō whāfo i se i lau sa o lātu Faiva langona leanga e ti ngā lua. Whai unga nei a o whaafufonga o tō i tū malo. Whamate ele i a whea ele tō wha le whionga tu mai tei pāremia. Courtesy to understand ma whaaloalo. A o le a se tō whai le tū malo. Ia, o le mea le nā ia i alfa anonoa. Se i wa ai, se i whetutu na i le tō wha man whaotau. O whea sa mātou o mai ai. O ma malu o mātou i tū malo. O lo o mātou no nofo ai o mātou to whinga whawhai pule. Mai le whai o fie. Mai tā ua fo i le leo mātou i tū malo. Ma le whaanonoanga nā le a taua. I le ai o se whetutu na i o lana tō wha ma lana whaotanga. Ai whaanoa nofo. O le whionga tamai tai pale mia. O lewa o na iai upu whai o malo. O lewa na iai upu whai o malo. A o lea e mai tau watu. E pe ba ai maua lalo i o mātou tangata. E o fo i la le whatinonga o ane whai unga i o whai. E o pe a mā koi kamai ki foi ngai. Ai le se tilo. A wangai baba ai mai lo mako la i ki pe kake. Ia ai ba ai mai. O mamalo i tū malo. Ai mai se foi. O le mamalo o tofi minister. O lea sa au mai ele an pato tuang. Ia male mātou fo i sa o le whatinonga o mātou ngā ruenga pa minister. Se sa ku iai a koa le 5 se lau pasene le a tau o mal whaafonga mai o Samoa. Ia peta iane. Ia wa ese a lunga i tak. Silmul muli masalo peto e tasi peto e luosef siri lau whionga tamai taipa whaipule. Whamata ele i a whea ele ngatala i o tō malo. A e whaape i se ai i loto ma nganga o tangata. E langolango ina le ainga whaatua tua i le atua Samoa o tasi wa sāwa vali mai i tu e fia o le lalulangi ma Samoa. Ai a lo lato walo lofa ma lo lato ma au i lau e whionga te maitai whaipule. Ele i a whea i se langona lea mata upu. Ia. Ai le aso na nginga ai i alo mātou o ese ma le whaamuta o mātou tofi minister. Ele muta le sotai mai o le tū malo. Ai mai si o mātou a inga. Ia mai e fo i pele i ai mātou. Ile tū langa ua iai. Ia ai sa o whalo tu tele pe iai. O lau sa o lo tomu. O lea o whai ei lau whai unga. Ma o lau whai unga foi lea. E le whaalata ina a o ini tofinga mani tupe. E sui ei lau saini. A wala ngap siringa. E whaatu mawina pe lau saini lei. Pe aku mai le whai upo mua nga i le whai unga le tusi. Ma vai lai ngal kusi. Ako akoa i se lau pasenge. Ko saini lo lai. E le wha pe langa pe o isi mingiska. O le anga saini. Ai koe whaila lako kau ki ngonga. Lau a whionga tamai tai pale mia. Nga o saini a o i o saini po misa. O ke lei loa mea lai konga kusi. Ia. E pe o whaanono anga le nā. Ia. Nā lo whaftai. Awa o le tananoanga le ma le ami tai tō tasi o le mamalu o tau o minister. Le fo e lawa e ile matenga mai tali tonu foi. Ia ma le visili na o feo ta oto ile tu la fono o ia fo i lea o minister o whala puputonga o tangata whainga alwenga. A le pe e fo linga mai. O le masalonga le sa iai i. Ia o le upu whaperitani o le bribery. O le winga le na upu. O le whaio se whaatosina. Ma le tau ana wina o se tangata. Mai leo foi nā tūni tō whinga pe a wha pēr nā te lango mai i le wha moe o le tu mai tai pāre mia. Ia, o le nā ua pēi whauringa mai o sori e whai ma le tū la whono i le nā whasota inga o se whaatōsina tofi minister nale, le ta vale le nale, le tongi ngale ia wha pēr whoi a launi, ia wha pēr whoi perks ma isi wha amriang. Sau noa i e pē na tau i lo mafo whauru me leo tala noa tuai. E a taua ma le whafonga mai Samoa.
Sa o sa vali to tonu i le matala noanga ma le whiunga te mai tai pale mia. O seki lo mako wha. Wau fo ele whalata ina o se tupe. Dia lava. Na sa wa o ina o ilo tina ma lo tanga. Whaatino lau ngā luenga le wha maunga. Ma o le ami o tonu. O le ami o tonu e tau iai o ele atua. Ma e sau tua se lau. Ia le tau ia le atua ia te oi. I tō whinga ma le wha ea ua abatu e te pale ai. A whapea la te wha mua mua ia le tamau a inga ma mea i e ufo mai. Ia e le tā ua le nā. Ia e peio o le langona le nā. Le ia taua ma le whaafonga mai o Samoa. Sa o walu i to tonu e whaini mātala noa. Ia a o tali tonu ma o whaatua tua. Le ai e le toi suia lau tala. Nā dia lava. Sa o sauni ma le atua tua. Ma o le whata ua fo i leo le mātou fo i ia bala awina. Ai mai se fo i whaia ea au mātou fo i tū mālo. Na o mai e whatua tuanga ia te mātou. Dia lava. Ia se vaila te leo tū mālo. Ia lewa ia isu i whai pule ia wa. Ia o tū whesik. Ia al taimi le nei. Ia e langona le mawhanawhana i le papa i mai o le atunu. Ai mai se fo i wha supporters. Ma le fsosoani mai mātou te loto tele. A vea ia i mātou mo staulanga a wase. Sa ili ai le ami o tonu a wā ia si o tonu. Whaaftik tele lava boregi o da ua. Man fo i wea i leisi por kalame ua tā soli tu la whono i ma soli tua o ia. Ia lea whaina. Leanga e manu malofa atu le taimi ua wha manoa mai. A olo ua fia whaafonga mga lala fo i ia lea tunu. I se upu o oele ulwa i tamai tai whaipule lea sa minsta. O se e mai e whaise talanoanga. Whaalau e tele ma whaalau i loa ia Samoa. La lau saunoanga i o tātou a tangata o le ainga whaatutua i le tū Samoa o tasi. Whaatutua pea ma ono sai ma la pale. Ya, e toi fo i se lei pe o le ama whaamalo si a tiri ai le tātou ainga ma le au langa. Ia, le tualalo masani lava ia te talo mai. Ia lava. Wa ese lava le va ai al tangata. Ia ese foi va ai le atua ma fofuanga. Dililo le atua ilona lava ia taimi. A tono le taimi le nei ia lo le mauton wisi. Ia e pe o tualalo le nai. A inga fo i o tu malo. Ia mai se fo ye o lo lango ina ia le fast party. Ia tu mai tau fatu tuanga. Ma to te taua i pia le taua. Ina ia mautino. Ia ata mai le ami o tono le atua i ni whaiunga. Ma le nau ta inga, ma le vaai tau lai. Ia manuia Samoa. Ma ia tātou wā ngai pia te tāpenanga. A wā o popolenga le nāle i atau. O le mea wa tupu le vai aso le nei. E toi fesilingi ai tātou mon lumana. Au ngā tupulanga ia e tāpena mai. E tala paso le pito le nao le solusu tasi o Januari. Alua nga i vai aso le nei. Ma popolenga foi le nao. O ngā o mātou lo tūla i mai taimi le nei. A le langona lalo mātou leo. Ma whaailo atu wāe ngā mātou te leta lia ina ai ia fufuanga ia waia. Ia, o lo whaafonga Samoa la tau fo ia whaamasinonga. Ai le ia taua ma le whaafonga mai o Samoa. Ai ai se upu wa sala ma le tauta ma li i la o tau whaafonga. Ia, o wāenga o mwhai o na whaasoa ai. Ua le bon whaataitali mai tātou tu stala. Whaamalulu atu fo. Ia, o lea lava o whatoa maua le panga noa. Ile neiva yaso atua. Ia, o lea whatoa mwhai ei o na pai tātou sota inga. Ia, ai manu te leina le a taua neia fiafi a tono le te soli tu la fono i taimi. Le malo sa noa whaatai tu lei o lea ua lau sa saa o Faiva. Ma ua tō fo i le whale o tautai. O lea lua i tautai lea ua anga i mai. O le tātou a inga whaatuatua i lea tua Samoa o tasi. Ia o le talo le nā. E whai ia o fo i masui o le au whaafonga. E maiselo tātou a inga whaatuatua i lea tua Samoa o tasi. Tu maulo whaatutua, ma tu mau foi le whaamoe i le ala o lo tātou sāwari ai. Ia, ma ia manu te leina o Faiva, ma tau tāpua i ma ai uli atu. Ia o tau mawhainga, ai ia whaasoi fua ia, ma ia
tu yo vai lo tato va mo fo si ya va do ba si la lumanai ya ai to fa so fu So far for that tawa. fa tai lava ia le nasa mo ta walunga toile tandoanga ma le fionga le mai tai sa ave mo minista mo minista o tupe tala fa solpito sa mo minista o mai tai man of so tai ia a le wo se mai lon to fai pula ia le la alwa le merry-go round to sa to fo I lo nei tu malo o le fa mdianga le na le tua ia tatu te le loa po fe se si fa si do manga o le anga ai mo le numanai sau seu si ufanua o le ave pasi o le fiafi le dei e mo dio o to ia matawa lunga ia Faiva fo o le dei ia aso for available le dei vai aso a o le ia taua savea le dei fa mli atu le tunu fa mangalo fo se leo le o nei tu o to I le pese le tuai tali mai ia matato uma ia Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops giving damn about a need, bro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if it's close to me?